na me ja de wana de nti na so be do pa ko bu ko mo me de obi ayi me bia me tini na me odi sa no ese hono e bia me tini na me odi sa no mama obre wakasa obey ana sika no betimi ade asaka wa ma ana nti ese hu de ye sika ni kodi nipa ne ho wono nso aka no asem ka ese ma ne kwan no kasa na Franska ese ma ne kwan no nso de woni mu no waka because ni nya be ma nti amani omuno boye ni nyina ye se ni nya be ma na woni na twimpna ni nti mami nkasa ye moso ba kwa woni ni kuru nyina afra wo se enye hwe wari o se na nkani o se ntina wo se da chana we nya nwene ni nya no nti enti se omoye wadoye bia omoye papa bia ananso se omoye omoyem somo wawa kai hu se eyo se ntia enti se wo sa betira wo no se ni nua ba so atwimpna wo fie no mo a wo se ni di yaw no okasa woni ani moja ebenya ye ka say baby anokura da no yeso wan fa nto e dey e free to it is as e ka nokura ne kire wo na fe e ka nokura no so kire baatan ene ne ba no na asundue ba iti de wi e kire ne nyina ne de enye no na metie but de wi ya ba ye ni se wo de nante se wo mpona da ma me waje wo kama ene wo te aduane no aduane ma wudi wafa wo se ne yemba ebi kwa ma mi de wo ka wanfa anya adwuma na dwenya nse oye oye e de wo se ebi kwa be wa no na sa akwotena fie no a be ma ne bebu no a e sa chata na feelings to say no feelings say amba cho de ye me yakura ne se oba no kama oba mo se no akoye galam se adwuma wo baabi na wakonyem minnim odi adura kan wo ho amba etitama me pe adwuma no ma na okọ adwuma mu ho no ho na nyinsen no ko bai wo ye adwuma no na kola na nyini o bai na so odi ne share toilet mu wo adwuma mu no flash ye ne hu moja opon adwuma no ntimi ama me ho ma me ho watia nti opie ye no me ma me se ne ye mu hye no na onim ade kro nti wanka na so na me ho ya mbasa basa me ho ya mbasa basa me ho tete me ene wo hohoro ne ho ma enti me ma me fra me kan chem na me se ne bia na wanya ne menses se na nya menses ti a kire no abo mama ne se meba abusu ya mema wakwa ba emra Adom TV enenso eyeda fofo Nyankopon wa hyehyɛ na wodi ama me ne omienu na ya wonkwa na se mogede emu afusane na asida ne de ebema awurade kita onsa bosome no ne de toso aduonu mienu wa fimpi mienu ne aduonu no mu eye ne de na ebnada juma de de yo grajuma die don re ba ku ya mu asem a ye ken na mode ababatu ye na nura Francisca Mankwa free buankra de na sembe die say obi friend no say adwuma ba wo meye bi na fa oba be ye adwuma no a ma me panyimu bi age ne 400 so de kwaje bosia but ni sika be ma no ama na oba bi so age ne 700 mo atwa mu 200 enu nti andra producer bo adwuma pa ne nya ma me no ene oba na wo ka ne ho asem no e wo fia say akua ene akoso anya ntachiwa wonu maba na asem no mu ne epiepie sa wono kura no wo say ma me akoso anya ntachiwa ne ba say enti ne ho do nti kwa no de je no na wo ye ne seba na ba ya pa kama no amu no na president sa na say ayisa no atam se ka atwe no kwa ubisa ukwa fo mo sededi ukwa ze meba okro ya na se wakofa body te ne obetena se ya no atese ne nem obro ya hodi ato ne se so be topa mama me na yisu bi debi mama me na eka wo me na mni ho ana asam na dane abedu se wo be ise ampasika ne de wo me ho ne mum wo be fa be me bi wo fie ho na se wo ba ya no kura no no wanyem ho ne aduru no awdi abeti me di Ohemaa Benewaa yentra enkomo no eso akua asam no o ka ni se sie no me pese wo ka na because o se yaw de wo yakura ne se de sa nyinse ne de na da o ka kire mama ye mu hye me to kan nam se me afia na ka de asam be hye yi ka wi ya o so oye den nyinse na nya se oye ne den o de aduro kan wo ba bia no wo no o se sister bi ena o this man tutu nro ni man no wo ye ya nti ne mma nti wo se mo jani bi ba kakranti no nim sa ba ti se wo ba me woni nyina ne wo ho mi su mi nim
nim se bibi sa wo ho nti akire ya na obo mama ne nti wakan me yam hye me na say me afia ka de asem be hye yi o ka we de o ma e kwa ban na nyinsen ne fa so a eseye ne e wono na me patie no aduro na wo so wo ye ya no ti na amakora na ye mre nti wo so wo adwuma mu ho na wo ye adwuma no hu se ade ne ba kora na be hye ho no so wo train the force na oye na odi she toilet na mse ka brofu chi wan ka chiro Francisca oh yes sir Francisca wait me sorry to me talk back in my room minimana oh yes sir what me show nyankopon ani eh yes sir oh yeah na wanye me ba man twi bibia na we dey na baby ni bai wo say mama ne ni say baby no be share wayase wase e na wo twi ni hro e na de ni share toilet na flash ye ntu ba fie na ho moja nya asem ketwa wo yes ah moja de no moja mo bai so ka se me twi ne se me be ka che me se na ka che no bai se me twi se se di moja ni mo no anyini so obeduru ho no a me kunu bisa me se wonyema na me se dey go so me kunu da ma no so be no fu awanya na me se wonyem enti na ne ni fe ansa na kola na na nti adin ben na odi ba ho na nka nyi sen no se de wo kan wo so ka chere se na onim se wo de do kan asen iti se wo ba ye no e na wo be hia wo se wo de wo so se kwa de oni nta anana wo tim se wo ba no wo be po bi de nyi sen na manana Dabio. Na me ba nya na me bia ni ho me se na me bibia ni ho me check we na hwe ni ho no. Nti me no oka se adwuma no na me be de. Ti adwuma ni nti na me de. Ba na nye se ti ba me ho na ni se nyinse bia wo ho. Dabi. Wan kan kire me se moja ni bi ba nti na ni me se aba. So se na ni nyina mai. Man pa cho no kra de ha me wo ba ye no mi kura nkwala me ensa me Facebook ne YouTube kwa ba wadaro ma to make up na bra insure 104.5 on Facebook YouTube no insure TV ye free from mu kakra mo mani je se de kanea no do ma na bona ni kakra na je se sa nete but say there ye them on we go nti bomo de na bra na be hwa asem we bi betie bi se oba wono wo ba ne ex boyfriend ma me ni onu aba wo de nyinsen aba ama nyinsen no de ba ye no wo so no onim se nyinsen bi awo ho wo ba ya ayakumada da se wo be ka kire me se baby na yi aba ono so se wanya ama no ye den ya semu wona ne ba ye wo ye den Francisca asem no ye ka no ye ka sika asem no so niema wa ye no eniema siwi aboboso eni akuma na aboboso to the extent say fear wonu ane ba be ma ni timu a wo abesoe wakuma dada wasa be fa be ma wo fidua ni mu ho no anti fie ho na no anti fie ho kura fie ho na wo tinti wutena wakuma dada so e fa be ma wo ewo nanim saa ma ne ye ma boy ne na nam se ni kromfo ni nua mo ti wontie ho na no wote no be fie ho ono mo be ye aduane di se no nti na ma wo hu se no wonte wanka ye de ohu boy ni fie ho na wote mo ye aduane mama se ni sika no yanka sika na sem ewom de wo keka ne nsem de kro no emfra so nana mi bisa se di nti na sika no acha wan fama no bi yanka otua na kaka anka otua wie tie be ne den Benjamin, mpacho, se metuma shedam de baba. Ai sheda. Se mi kun ya nti, me nko ba bia na ofie. Nti me sere o de. Mo so me fe na me de baba, o me de baba. Me kun ya nani ti me nko ba bia, me ya am de no ko doctor nti me ska. Mo so me se na. Mpacho me de baba. Mama de juma na e. Na me ton bayire na boy den de me chai. Nti di se bayire na ba kakra na. Francisca, what say de mama ne kan e? Also, so may say no, this can be about soon. Okay, Akuya. Is it 5 and 7? Then I ever 5 no. Okay. A dinoa, a yama, Wadaroma. About what one ye, and I'm here, my man, I did.
na ni sika ne de o de yemfa na de ma no wate na fe ono so bia se obre ono so fa nko pani bi nya nti mpa cho me so me de nde ne se tama me ji loan na me de adwuma no me kura nkwala me yansa omo papa nhwe eti loan na me je na me ye indomie spaghetti ne anwa mo te dru ba bi me sika ne hye ntimi antwia loan na nwia ansa anye foforo me ye ne se me wia ha na me je a na me de ama ntimi antwia loan no esi akura me de kai esi aso me nya adwuma ase obi force bi na me koje a na me ton na me de ko na sa ze na me so le me yan se ma me 2 master so 2 months de kwia 2 months de muwa 2 months de muwa 5 de 2 months de muwa o de nkai me tifi o me nya adwuma nyakopon be ye bi kwa oni bi obefiri abekokora na nyakopon ayon se chene azaze tika ye man ne mama de ne nsa so na nka boso me se ne no na yenda ne na de ma no Francisca mami o de na sedaka wote sorry na ka kira ne se woda na se wo hwa wo je wo se ne yam bade wotina ne dem woni me ya adwene me nkire wade bone ma wonye na me kire wade papa amoye nti na bone a wo ye nyina ya ka kire wo de wo no mo nsuso ye ntwa ye ya ka kire wo na ya hade asundwie ne ye pe so ni muna da na se ye pa se mama me da se me ba ye wampo me waje me na one matena onu ma wudi ana me boa obi ko beka se ontue sika no otra da mutu adanka ontue adanka na so mami ni yam ye pa eti da mama na se what me pesa ye na ya eti ma sorry sorry why no sorry na wo hwe se enti wo de sorry anya sorry LIVESTREAM 104.5 on Facebook, live on YouTube, Nhyira TV. Rana baby, na ya baya. What you to for? Once I meet you. Nhyira. Pacho me, medical kasa. Nhyira. Me kon ma yede. Ma mpo bi am na yede. Ameda wase. Nhyira. Oh ni wa ya mama. So me action no. I'm sorry. Mama, because I would do a kumapaji a chopani to what? Na ke bibi chen. Why? Me fia the chawa. O de o chia me ya chia no. Chia na do ya. So wana ma de kwe to be ya chia. Franska. Mama ne kasa ho. Abaya ne kwan so ti ni suo. Me de mi suo si Facebook for ne mo nsem ka. Ni suo ne ba na me mi ahye mani ase den. Franska. Mama ya kosua kasa ho ma yina no. Wase wutu na chia no. Na on your power se de yam ba. Odo hye ne ka se so se kwa na wan na. Wodo wa ye ba. Ka bibi kire no. Mafia. Odo to me. Chapati. Why ba said akwiato ai why ba to the automatic and the solid was something and you see mama what do I am me preocupe some na pa nti akwasika no me twia ma why me pon am de na de ma why se wo ma me panyimu nti oh aseda dabi tran say aseda nyankopon dia why na monso mumienu montam ne se fi se maami timi jewu na baaye nso jewa wo se woni na wasem wo de na kwa ka bibi kire ono nso na asomdwe mra obi nim da ache asem se de ya ho kire baaye wo baaye o mutimi jewu ene wo tran no woni ntia ma me nyesem na ya ko baaye me ko se o de ko to me ko to maami ni maami ba ko ofie anim ti maami ka tem so osere mi a oyede onne be kasa na otwe sika na mka so yuma tintimi me ko ho that as na papa ya le san twetwe nkwa akire papa ya de denti maami me ni nkasa na me chire mu enchire mu ade ya obeba ti enchire mu uchire mu ade ya obeba mu mienu mu ye maya mienu adanfo bi andokwa wo mu anope me ba kwa me an kaka madam me na ba twede dendende enso ye pon a me na na be sa me na nam eti nipa mienu de se ne tachirema bia no entokwa wo what dey make an Franska
It is how Munya kuma paje wono. I want na me dango na me hwe free. What must say? Tika bibi chere sister eni yenko. Ka bibi chere. Why? E ma ne nya odin. Yakopon kwa de mfum so che. Tika bibi chere no ne yenko. Ask me too. Still clear. That's it. Say one boy me. This a new one. Coming here, each man. I'm fine. Me that's in me shram. Okay. Can we reach it? Matemafia. This me das. Aska. Tony Mukaka na two na me nko. Why? Na who say a free sister. Sister, I'm so sorry na na two. Why? Ow. Abusia we are here woman you can't say me say we young koda no da enfum so abaye wa enfum so bebre nanso no security kwa de ye che ya na ye ntimi mfa ye ho bone nche ye ho enu nti se ma me akosua nyantachi ya waje mu na akua je mu de a Francisca ene ode ne 4 million no be kofie na ya ma akua bre na akua nso so akoye adwuma na ode ono so ne de no aba ene de eye akosua Francisca mankwa asem no besi na Cletus ayarega watena se ema na kwaba na mmisa ne se ne na tese de na asa wo yonko be ma na no ye ne santi na ma wotu safo na na den how so wo yesa so yesa because I see you down mo fo mo nya no yesa because I see you down wow into be a sen kamera coaching wonni be kasa na me na kasa here ablabo we mu no me mfa de into ye ho okay me yeah me ta me sole no pa bia de me de to me ho for your quotation with Psalm 141 verse number 3 okay yeah mo my Bible wa ha no bi ka bibia etimi ahwe Psalm 141 verse number 3 I am excited about this on hwema no kasama me okay ya wade bia ye ha obi a obekan me na ye hwe okay ya wade bia ye wona wablabo mu ye fu se ne na ye gu ye nua no ho fie no eno ne yedi nyan enmonyam ba ye nim sunsanso de beble yo kina wajina ha wajina tem onim se wo gu be ma no ho fie ene ma se ba wo kina nso ne wo manso wo kina inti yo da se ne se mami oti ko na se mafum no no beka se subana ye wo mu no no beka kire wo se o minimal bi me enko ne enkoku no enko enso oba na ya deda me a wo se obi ablantie me ba asofo bie 141 no na me ma adoma hwefo nyina me ma mo akwa baso nkokwan so enen so da fofo enyankopon no wo de ache yen kita so boso me ne de to so eye dunu mo afempe mienu ene aduonu no mu ene de day obadwumadie don hwe ba ko no de ya hye de free mu na enra Cecilia Saria ofia Francho eba ye na wodi wokunu nsem ba ye wo so dwane ja na mane ade wo kire mu 30 years no ko ba broni no enne kwadwo ba na kwadwo ba ye no kwadwo nso nsem o ka ne se ebra oba no kura janko da ne ho a wo ko ye no twese oba isi wadwu be mane si human rights nti amaye hunu baby potia wonum di asem no e de ko ye na mum kwadwo se woni amofra no pa de ko so ba no de o makwa ba sa onfa wo mu masisi na no de o mama ne chena eneja ye ne na kasa sisi he na ade asem no ko se wo be kwai ne se ne chena da ti ni nyina be di akire ni akohwe se ye wadwu ana se ye court ben na fa ye hunu emu nchire mu na ye gusu ye wie na na sisi ba ma we won share shuda on share say na opanyi be fe mensa Hayford wo wura ha no se sisi nkasa sa Bema dia ye ni na temsa wa my quotation Psalm 141 the verse number 3 ye bekin kai midi e de Ohemaa Benewaa tena se na ye ni enkommo no evangelist come on Psalm 141 verses number 3 Osiruade fa oyenwen mano na hwe mano fa ponos ano okay nkuma koma enko nsemmone ho se mene onipa amumuyefo bedi nsemmone wow ona ma menka ose ma menka won akono wade bi enhwe okay bema ho na eno esi supa o adasi
I said the power how show we pa. Asase so e won school mu na e won no. Okra make no. Meba, mami enko Becky nchen na Becky ate say? Man pa cha rade adom. Ba ma ewu kuno no. Pa cha. E dey na do ba. E pa cha de adem ba e se me ne na atana 9 years. Ba nya me ho ade, wantu me krinsa. Nti America cleaning tokwa e bai. Tokwa na e bai ni nyina akọwie sika ntwe eni mekun. Nti na me so. Be ma we quotation want to see ano. Nti be ma e ma me de ne ko Advertisements police station. Ana that day the ma me de ne ko Advertisements police station na me yare. Okay. Ana ono nso no me ne tie ne se me yare a on fa me nko hospital. Ana so ma me nko. Okay. Ko kire meduru e wo fie. Ti se me ye na ekwa a. Abibidro. Yes. Onim haban mu pa. Wow. Me ye na ekwa na asaba. Wow. Enti me yare serious. Ana me ye se there be me ko hospital. Ti me ko hospital nyame anim ni wona be yi me. Enti obeyi me akire no me san yare bi me yem. Me wo akwa na me nya asa problem. Enti me ko hospital ho no me obeyi me ba afie no. Ana yare ne san ba ye na obi pa adwuma ma me wanwea nkwanta. Okay. Ana me koye na ye clean adwuma. Enti me koye adwuma no 2 weeks. Ana me dinya eska. Enti me bedru fie ade a che na nadwo. Ana ye na nopa. Ana ono no no ansuo. To adwale awie. Ana jane da ho. Ana me de da senkosi so se me no ansuo adwale me ne ne ma na ye miensa. Ana me am so kita miensa dada. Oh, mommy and Sanada. And son of who bear me. Sana me be What have you said? me pa cho afena me nya 30 years. 30 years. 30 years. And I was 6. Wow. 5 be ma ba ko. Wow. Enti why no say wono na emme soja mame na me mfa ensuo ti sunwale me mana. O ma de he. Wono ne man sa tan kan man panyimfo no kwa na bia ni me nchen. Okay. O ba panyanya be say. Pa cho 30 years. 50 July, 4th July. Yeah. To put the 13 no na was 6. That's how first one out. Oh, 17 years. 17 years. Ish. Enti me ya no wo freedom pie wo pie ya no. Ono wo se ai krase ni ba adwumifo. Ana why de wo ye awie na me din so so. Wo de me ba say wo kana de. Me na be tie wo de. Ya eye bone ma. Wo ba mi anu bo me so. No san bo me so temi mu aye. Psalm 141 the verse number 3. Ana me ka. Wa ka na na. Sani wo ne kotu ni quotation timu musa no. Da bi say wo ya kan na wa. Bonsam na no de Yesu achi no ye de. O say Bonsam o ye Yesu de anya. Minim ni o ya ne de. Kani wo nye Yesu bofo. Obi am ko ya na san dan na hu ni Lucifer amani pebre. Enti wo so say be me Lucifer. Lucifer mpa choma. Enti me ya no wo meni so no afi de no wa sha ase edi matem. E wo jana ho keke. Jana ho na me ba na me man panyimfo no no ne ba ye de ni shrink nine e ba ye na akra na na net. Enti na wo de sekan so kodo yo so ye de enti na sekan ne twere enchen. Am was say krase ni ba agimifo mu de agimi na hwe kene ka be hu ni awompe. Mi wa na won ye be ma hwe no si krase ni ba agimifo de agimi na hwe wo de obe ntokwa no wo ho. E de na de ntokwa no ba na e de hu ntokwa. Mi refi adekwa de ntokwa ne ba ye but ono na de ban ne se bia wasoro no tana wo be yi scan. Wonyi scan. Ebi wo ho no ma wo twen na me makwa firi bia 10 11 na nkwane ni bi yo. Na mo de aduma na wo so ye. Me pa cho me che plantain chip so de kwa chima. Ma me nyemu a me gina gya ho sa akopem se menya 8 months. Me just wo de kwa chima. Me de kwa chima me ton kokobin traffic. Santasi wo was me fa fo mu fi da ban new site ba kejetia. Me beton su wo kejetia. Me sense na hwe de kokobin. Me che chips. Na what do you for? Enti ma wo hu ne sa no obefa me fofofo. Enkola no wotimi hwe mu ama ya 50 cedis. Wono ne de baako. Mimi de mienu. Ana me ne de miensa. Was me kom papa ha ba minister 50 cedis. Eno ano no do ha 2 weeks. Wono ne de ni be ko school. Mema wo munyina ska wo ba no am wono ne de ni ska ko school twa me de na ja. Wotimi ema ye 50 cedis the whole day wono be kwa adwuma ba be dibi. Me ne de miensa no ebedi no ama ne de ni ska no no ko school. Me ne de miensa ne be dibi. Na me ma dibi. Na ya sa de bia ya aduane anwumele am wono ni fra adwuma asan be dibi. 50 cedis.
Okay. Again, let's see, Ankasa. Who say na ma mu ode ma me am was starting to kwa ni meku ene ai ya ton ma me na say ya ton me mama wa na ya de ma chewa de mpa cho minim so ya sofo yo twaso enti why am catch say ya ton mama wa pa na wo ton me ma no bakwa akwa jusika because me hu so ko tumi tirin sam obi am ka say ya wale enti wo de eble no so a ye behu enti wo ya saa niema no say wo betwitwa me no wo bebo me no na me hyemechi ana me yi akura de si ma da no bobo me ni so papa enti me so me call distance be say ha any gate from wo eni me ka say ma anya na me boa me ye the papa ni na me so wo ka den na dem kan dem wo me ntimi nka da bi na wo de wa ya wo nyina wo ka na wo de wo di say wa ka cha me say me ya adwe won ti sika mfa nya adwe ho an na ka cha say nipa akofa adwe abeto dem na wudi adwe ye me nu ho na adwe timi kansa me catch them see me enu ho na ade na nya me na me nsa na emu a ka wo ya be me wo sem kofa abeto me ho so ma betete me enti a sha na bufuo no odi milika be enti blood wo ye nchen fe na gya eku na me milika na mko wura bla ne den bro ba fa ile ti see na bla na yire bla no on so twa bi enti ni mo ya ha wo ne bla ne nyina agu fom ana me so le ye na di milika ame nsem paboa ene konkurmu ase police station ade ka kwata soma so ana ya hwa konkurmu ase ho na okay ade na asi ankasa ukun ase na wo penso obekasa de na gate na ba ase ne se me kro no me de me anya me ma ne ho okay me se sa nkula ne kan me de na ewo ho no ana me gya wo no ne de ne ma na me de nkra ne koye okay na de wo mu ne se 2 weeks o man kwa no 200 cedis Amiensa ana se ebi yare na afre na opeso wo kire wa haban se fa ya akwala ene nso wi ase ayehu se me no na te ho no asa haban wa kire wa ma wa ye bia ma wo ho ato me no na te ho aha me ho anta me kwa na asa ba na kram da so face problem ne but wono aye no hu se on fi me enti wa ya maka enti wo ha woni se na me kwa nche me ha wo nyina ne se nkwa no 200 cedis no no bra koda ese ufu ani eni ho so hwe no Awurade Nyankopon adom bi keke ene wa pagya ye no de ya ba nkwamu ya wo midweek mu na enne ye kita won sabo so me no ne de to so aduonu mi ensa e wo afempem mienu ne aduonu no mu Nhyira FM me ma wakwaba e ba dwumadi ya tudi obra so na se wo hwe wo bre no a sima no duna ya bo apawia donko ho na me bedi dwumadi ho chia me awie mi din e de Ohemaa Benewaa wo hia me baby a wo fa me Ohemaa meje wo so na bibia akọ kama pa ye wo feedback kakra e wo honom na media no be maw sanso ne ye question of the day no so e wo ho ene ye won nsam no bi ya edi mfoni no so beto so t-shirt ne e wo ha na wudi a waba na waba beje eye wo t-shirt no etigan kwa ye question of the day no so na MC a wadaroma display na ye hwe Facebook eye Nhyira 104.5 ye dem live YouTube no eye Nhyira TV me ma page members nyina akwa abasonko kwanso class captains awodo school prefect chaplain obia nya na adwuma na yanton samfre omanfo no ne ne wonu ne adwuma no emom YouTube nso eye Nhyira TV me ma YouTube fo nyina akwa ba bomadi abra Nhyira 104.5 na be hwe mfoni yeda so ne hwe se be men a wasi nani wa really kiki fine pa ade na wo kai fa ne ho di asem no de ba fidue mu ha saa dwumadi ye di sima ba ko pe na ejie enu nti sima no ni tete no aduonu ena akroyi aka aduanan hwan na ekai bibi efo panyini yoda so ehu na wo bomodia na wo twa the media men no bebomodia na respond ama na fe eye wo t-shirt no wo beje ne kama t-shirt na sha wo do baby a registered what you say ma wo ye guy wo do baby a budget so you know ma wo so timi wo say wo ka obra ehu wo gi Nhyira ebusua no ebia eti bomodia ne bra akasima ne ni tete edu 10 seconds more na
na ye free so na ye kwa yanim eti de wonim fa ho no bomodia na behwe tutumrika na behwe makacho se enye t-shirt no nko obetime de bibi wo fo bia because aba na e fan obi aba na e tv bi aba kwa na e cash kudi aha na no abetam ade na ade ko adan fi se wo follow ye obradwuma de nti be me ye oda so yi be me ko ya se two face kakra shine space na se two face kakra ye wonim fa ne ho no bra na betchro okay ye kwa yanim dia sima ba ko no aso sima bakono aso enti madaroma yanko yenim ye feedback akra ye wo eye Becky and Hayford ya wonum ba fidie ma Becky na no stretch white wo sorry I would done ne to was share me wo 5 mponi na wo 5 mpomi say na wo Hayford ne be quotation no e de ema ye no na odi nyame asem etu abaya bi fo no bra ye ko fitiam na ye ko dantiam wo fam ekosiesie no abedafo ni mpanyimfo ye wonum adwene se wonum ntam no se wodo kakra wo Hayford su di yaw kakra eti sa na be ye de ne wonum nko na watwe ntam wonum ye no nyina nkwadwene wo na ye hwe sawade no betie yi a na nke nka wonum mum ye wa ye ti telephone kring ye fa ya Becky aden Becky se hwe Hayford sofo odifo wakeka ne ho menye wose me mfa ne mane mehia no waba me kuro me de nkure ekoya wose hey na de ne nkura bebrebe se en wose ma me bedwafo mesremu me mpa wade bia biem wonhwe ne ma na me nso menhwe ma yeguso ye twan se beti Hayford nka na fe de be free mu aba bia no nso ye be maso ate na fe yafa e de a free ho ene ye be din komo evangelist the graft ade wo ha sa nso na Lady Gold White e wo ha Big Mama enso e wo ha yamponsa ofiko nongo ene wato efidua mu ha ne nkomo ne mu ode eti misrewo tenase kom na me no mi no nyina ma ya kwaba me yemisa ne se ne nante se ene sei obaya na pom to say oya so for mama ana sa jo ewe ye de ha wo no wato ye kwanso kwanso de min grade bone 28 July mu na 4 years I ya kasa se kakra wadam why 28 July na me kunu film na me wonchiremu kakra nsana abesi se de ye ya me de ma asem abedru he ye de tewu enti me kunu ne wo ho na ya re bo no no film enti o film no abusuan ne bai me ne ma me nuani ena ne wo fafo mienu e ka ne ho kunu no ye de no free mu na ne tena di sen koda sen na one ne wo ye ya wo almost 16 years ya wo nkwala for o film de na menyem nti ono be ka ho ma ne be ye 4 nitio aha enti o ena mami ene ne bra for 2 e ba ye se be ma na wu a bibia yo mo dia be ma ne ba ko se new king new law enti be ma ne ba ko se say new king new law enti se sawuniama okay ene wo ma na frifia se se be ma na wu bibia ye dia ye ne de hye no no kra ma me ne hwe me ye tena boso me nso ene nkwala me ensa na mo be pam me ato abonte asika nka ho hwe nka ho de na no odin ejai ma ye mu hyehye mami ko no ba owura fie ho ana makoma ana no owura fie ho ana makoma yo ya me ni so be yi me ni ama to agu na me ye mu hyehye me ma me kura wo kan won na kan new king new law no ne bra ne ba ko ne kan new king new law na de ne ehu mami ana ye ma hye wo afedie sa o ka ho no mo ba e no be di mi sa adwuma o be ka sa asem ne kire me nti ne ejai ba ye mu hyehye ani hu enti na asa medwene ho a me nti ase o mo hye me na wotwe mienu se mo ba be yi me afifie ho no ena me di ase me di mika kokko no nkoto ena me ko bisa register ne se me pa chew se oni ukunu tena mo bobra na se be ma ni free mu a se na ye no ana eno se baabi eno bisa traba me ye no bisa be ma no na me chechire mu kire no na wo ye tribe me pa chew me ye kuapem ena be ma no so ye tribe me pa chew ya nwene
be mani angune ni ta wan kasa wote mente ba akokra woni be mani tra nyina wonte anguna no va ne va mi joni ade mello ni ade nyina wonte va mi joni de ndi mete va na se chose wasebra ena va mi joni ade bra mi enko esa me kwa me angune ni o e be ti di a ena mello so ade mello na won ndi me woni mello e mi do fu mente ve bi Evangelist. Yes. Mellow. Meadow. Na what you want? Oh, na so your symptoms na meadow. Okay. Mente ba symptom de wa wo see ma de krokti asem no. Yeah. Mo. Okay. Yam kwai. Aha. Enti eho no na eye me ayam hihye na lawyer no eye register no e serve wo mo letter. Se wo mo mra no bi ade sie free mu a yenye kunani ne sa Na te se wo free fie na wadwe nyina ne se wo de abusua na ekọ court ana wo ko se wo ko yen hwehwemu ko ginkyeremu me pa cho me ko ese me ko yen hwehwemu akwaji nkyeremu na ye de na fe ye sama wo na register ne se enye sa ne ye ne nti yen sama wo mo no mo mra na court ni nkyeremu nkyere wo mo se enye sa ne ye no obi ne ni kunu bobra na be ma ni wa ye mpamo wo mo. Okay. Oba no ne ne ma emfiri fie. Yo. Nti ho no mo bae na ye kyeremu kyere wo mo. Na omo te omo ho ase nti ho no na fe omo mba fie ho biem omo kyeremu sen omo kyeremu se be bia be ma ne tie na owu ye ne yere ne tie na owu ye no ye be ma ne fie eni abusua adiem nti ni kwan se omo be pam ye firi fie ho. Okay. Aha ene ho no abusua ne se be de omo akokot nti no omo ni mini asem bia biem se omo be hwe nkwala na ana so mo be ye bibi e ho that time na mami e de me aba be hye kunam mami be mati e mi kunu mami nwi woni din Marcos Marcos at that time na Marcos e de me aba be hye kunam ada me kunu to from a me fi agogo hospital ba fie se me ba be me penso bi adwale na e de nipa be fie no mi wa dware se mi di nso kwesi wa dware pe na mami to a me dwale ho ana mami ne to wa dware ho me pa cho yo me wo se dware no wa ma go wa from se mama ya bonsa wo mama me pa cho no kwa pota na di dwale me ye wa dem ekwo dem e no bisa me se me ntuma dada ho na me se mi wo bi wo ho e no se me nyimla na me yiye e no te ano no na de bo me sisi e no o tibi na de ma me se me fa motam. What Debbie Tobo and Tomano, your berry mono, and was swine no, and why are they? Or the boy, Sissy. Or the boy, Sissy. I not say, and to money be at the moment come a firm. I find him a fire to man or the boy, Mississippi said that Mississippi Sarvinian. A hand or the moment come a firm. What the fine a copy of him, or the family say, or the family in the book I say. Let you say, the family now crying your most, and your most atom. Now, why you signing in Obisa say, be a Marcos, and they wait or try or come, I met say, what's there to say a moment come into your moment come. Sabra Ukunu, we are now, mammy, or Busha boy. None, me, mammy, no war near boo. Into your honor. I know I'm not going to sister coast, the boom, above more, me, Tammy, we, Jeremy, or Jeremy will come on me, Tammy, and Anna. Me mammy won't say a if you and no more bad baby I see. Tell me, I'm Mamma Bay. Also, I would me shakunim. I before dear. Into honor not share me say, semi for Jalia, me eat tamane to her. Me darling good tamane so. Now, me jolly we are never see. A chain of mediamo, a bodo see me to Tumuno, and on I am me to Tumunin free me. Na me didn't so I'm fair be to me again. What I mean, I for way I wanna mamre, Yamponsa and Eka. What now, my young one near me who sabi a winima. But Facebook is 104.5. Sabi a way who are young when you know can free one. What's it? A banana, what more time now? What you come the crown? You know, who Jaria you go from now what Jarasu and what see who did the Acope be DSX, Father 2, what dear Nimu, Lady, and then idea, what aroma, so when you more. Betray Muna, me I mean be whom pennies and say, Ja. Yakoso. 80 and wetino. And
Meka maame no say me do omo call to wie no. Obe me fa na ye hye me me do omo call to wie. That time no dey na tam no dey na twam. Na atwam. It tam no ye dem wo no di sen na wo ye ne sa di o kire wo no a. Me ye ne sa afe. No. Me ko wie nyina na me da so motam no. Eti wonyem ni nyina na motam no. E ka oba na ho. Me ba chwan. Na obi a wofu abasa no wo ye den na wo hunu wasene mo. Amamle nti ye se me. Na dia we na si wana na we. Me nyina wana me amone sa. Hey. Okay. So eti ekwaye court nsensem sa no. E na omo so mo hwe nkwala no. Na dia meti ni te eche na meti se ma se ma ko se ono na edi me kunu ade. Ono na bedi ade. Ande ntia. Ani ye oma yi no. Ana so ya mamre. Minimum oma asem de. Na wo ko ware anwunani. Wo bisa na chi, wo hwehwe amamre ni amane mitiwe na se bia manya obi na so ofiri frafra mu na obeye mai fra. Ade na mimisa, mebisa amamre nti se mu ti wonu. So wo a ye be me dai, wo a ye be ma me ka na e ma de mu nim dada. Ye dai ne ka. Mekunu oni mu hwe. Woni mu hwe na me ni papa. Na me so na minim ho hwe na ja ye di sisi ho no ma na we beto ye kwam. Okay. Nti eno ni nyina mu achi na ye twetwe wie ye no. Eno nti nkoda. Ene kokosi se. Me hwe ni mu a lola yi emra me de wo ko court no kan se nipa na wu. Na so di wela ye nye Eli. E fa me che de japade. Enye de Eli. Spelling na me. Ebisa mimi ni ma de ko ayi o say aban Eli man Eli aye de check de man no eja pade na me just en spelling na me wo de fa wani bu e bia wo spelling a me idea no Eli no wo de wani bu a me kan ni full meaning no back spell ke L A no aye na L abisa for L o sa yo no ko na ye fa meche na japade no okay enti mene ma asene mu ehia ne ye kan ye na ma ase ye se obeye japade no obeye ina me kan no kre me hwe ma ase ani ma wa anya da enti mu ana me na me nteme ho ase na me call legal aid for no na mko bi som benya lawyer mami an obeye sa Elena mami na say asa no mi so be twema sombo me bo enye ne sa na say me za bi ana de na me nti wanya babusuani bia mama me pa cho obi mama ko ple da se busuafo ntlanse na yenka o de me ka ba ena boko ye ko me ko o che me say lawyer ne wo Edum High Court enti me nko ho ena mpoko hu sa lawyer no enti me ko hu lawyer no ena offer asem no okay enti ye de asem no hihye so ne ko wie so mo fa me kunu kai stu me so no mo of mfande ne kai stu ya bongo ba ko ena ope asra ba ko onim kemu ena omo fae okay no kre na kia bongo mi sika wom kra do so chen me kunu ne de no sika say no misika ye 150 ena na ewu 150 million ena na ewo sakia bongo ni sikali ade na ma usika 150 kodim o ka chere me se o pesa aka no de aye adwuma but ni sika no enso o de ni sika akofa cement onya ma me mane nkogina me yonko so enko bisa no me wa me fama no asa na adwuma be na wo ya me pa so na me tonton me ton me ye bodwa kakra ofie adata me ne dwa na ye ti na maboabo me sika no ana na egu bank enti oye sana na me di na chi ko ye na ko yi sika no na me de man no di bi soso no ko to ne ka okay na ja ye de tete ho no ma bi be bo mu ni enti no kra na ye me ya so mutimi fa saka ne se ni nyina ye o mo de a eti mene lawyer no ekokran na lawyer ne yese omo fata so ena omo de bae eno kwa mi ampo na me san kokko faaye ewo petrensa konim driving me defeat afo ne ko ho eno omo ko faaye ade ka na sei omo be fa na ka na sei na omo be fa na enye ehwe me ko fa no na sei na me defeat afo e ko ho na omo ko fa ka ne be fi okay
nti eno achi no na beba second born obeyare mikodi bosome baako ene na awotwe mienu ewa agugu me fra maase anu aka che me se mene won kasa nti enfre me na wo frɛ na yende me bona mane se ne nana ne baako yale o se mene won kasa wo twa busua na di o makogina court ne ade no ana mama so omo ma me kwan a enka e masa so ma me hunahuna me a me pamo me a anka me nkasa me di obi e court o mami ba wo bone bu what do you to awesome ne so enti no me di o me refi me ye ne sa no me bo ma me na mane no o se wo ko ahen agugu kodi go so me baako na wotwe mienu e wo hospital na o frɛ wase me frɛ ma da bi nye ma me kunu ma me ankasa e na me bo na mane se ne na ne baako yare o o se ma one me nkasa e na ja me ka telephone nti esa na me frɛ me lawyer na me konya no wadum no o lawyer na ordinary wo busua panyini ho se me ni obi o kama asem ama me busua ma me busua mu no me papa ewu me ma me ewu nti akoye anuafo me papa chi de omu nyina ewu nti akoye anuafo nko nti pani no owo mu no ono na ogina ono so mpe ne ho asem na unya sure se wo manso twefo me pa cho de bi ope manso minimu da menye bi krada unim se wo ya manso menye bi krada eti me frɛ lawyer na abona mane me frɛ lawyer na lawyer ne se me mbo ma se lawyer mane me frɛ ma se lawyer ne so no aka che me se o me fa me lawyer na makati phone se di pa na si se ye ka se sane mu free tre betra so nipa mienu kokra na te wo nchen ha eti nka moane mienia no na emesi po na fe ye ntie wo no so de ombeka na ye hwe eti ma asem ni nyina ne se ele na ma se enkoye ne mfanche mikune japade no wa oyeye no bisa lawyer no che me se me nko ma se ne lawyer ne ho nkoje eti me kokoje wo ma se lawyer ne ho me bae no na se bi ye lawyer ma se ne lawyer o no mfa no kasama no anti dey say na nya ye ntokwa wase nso afa lawyer e na won so afa lawyer eti kwaje ele ni free wase lawyer ho me pa cho ai eti kwaje ele ndi na ewom na ekosi sei ehi balo ne e block machine ne ayia ye kan say if be dan ya na metim wo mini me kuntim wo habitat no habitat no way konongo new site anyway and also what is habitat enti ahono ena me ka che lawyer ne say me kunu nikanika na odi ye adwuma no omo yi nikanika no afrim nikanika no so na me pese nke ngina ho se agya emfa nhwe nkola ne se meni ho a ebe hwe wo nti niema sign na abedi wo asa time na wo pre nikanika no edan ayi cars mienu Kia Bongo bisia for mon trotro Kia Bongo Opel Astra me pa cho ai e na wo se de biem ani fie na yeti mu no e wo he habitat ho no as a tat tat and man as a tat so ni dia dia habitat I didn't be there at na obekan okay it is a fie no so abedi wo ho me pa cho ai dia biem enti o me ka se me frɛ ma ase na o nfi mi akwala na me pesika tondro di ahwa akwala no e ma me ton kais no korɛ mama ka na si wona ehu niema nyina akwamfo tutu hu niema na so bo ba ya listed rusa me pen na ka ha o si Opel Astra Kia Bongo e na edey efie no we habitat no e na de ebiem na ka saa niema no me nsa ho emi ka se ne mienu eni fie no na de ena nikanika na fie ne ba ko so petren sanitary center ho no it wo de ma ji ni nyina ma me pa cho de bi asa saa time ne de na saa ne ma me nsa no ena na wo okay enti abofra ne yare ni mu no ena ma me de ahometie beton cars na sisi wo se me fika se me fra me ma ase na so ne me nkasa me fra me lawyer so se ko wa ase lawyer ho nti omo ya me saa na me petika de atondro de ahwakwala no mama mikodi na awotwe mienu ebosumi mienu na awotwe mienu bosumi ba ko na awotwe mienu wa agogo me do for yare ben yes pneumonia o se den na me nan ba ko so be honhonon
She and no, 99 back one, not twice and 9 in Pumpunya, na rock. Okay, until Emma Sidimi and Edekosha Colano. Kiabongo no, I can't be. Me pacho I know say. Me only 200 million. Kiabongo. Me pacho I. No, nim Kiabongo. Mammy nimpa. Minim Kamu. Mana say you. Carry then the engine cry no. Naka ninji na msumi pesika na hometie mini obi a mekodai akwaji bibia free ni ho Kiabongo 20,000 cedis ena yi ope Astra na nso meton 150 million. Hey mama no kra na me ka kira wo no kra me ya ponsa yes mama on say mama ne kra yes say ono dia sa no ono dia sa ya no tie nti to to pe na no e sat mama enya ncha no ala no aye no but what you know say you do kwa ngona awie mama no kra ne say me ni boafo bia wo machi ni manim iti me ton sa cars no why na oni ni susu ho say me wo Kiabongo bi na Kiabongo no kwa say engine wo a etu baton no 20,000 oh mama no kra na me ka cho sika me nya wo mu no wo so bia ba ho a o so ompe obi aba ho me so me pesika dia ko tedro dia shakwala no e yale wo hospital e na ma me jam fufofo e ma ni pakoro e na me ton we taxi no e no so saa fufofo e ma ba ko na nka wanya ba ko na ba ko na mama ye didie mu na wonya adwuma debi o me store adwuma na me ye sata mo no me nko anso enye me wo mu nyina so ye di ama sika na akofam enema na akofam nye sika kwa mfa nkofa bi enti me yi ni fi hospital kakra kwa na me sande kofa enema be gu store ni mu se ye di bedidi. Okay de enti na oba ha de enti ame ba ha ni se be se na wotwe me ensani ena me hu se ma ase no wa firim okunu ma me me pa chow ai okay na me kunu ni kanika no me kunu di ade ni kanika no me trama me kohu ye na me frema me na me bi sansa mama me pa o chewo asebe ne se de esi ko no hu se me ho kire me mo frani suku se mo sori anopa na se me mo musika ko suku ana ayeden o mo di die mu so ayeden de adwuma na se wo ye mama se me di nkofo achi me di mami bi achi na ase otonam te ya na majibi na me di akwa achi nti me ba na wa mama kakra na makono ana ye di kwado me misa wo ya so so okunu wo ye na edi sei edi mira dodo sei ansa na wo kofa cars na ba beton ne ka ke di 2 years ansa na okunu wo ye no 2 years okunu ya reda wo so me pa cho wanyare anna ho and at that time so now we are adwuma eti ye den na store na me ko eti ye den na ho no all of a sudden we just ba wo to prekope ama ta bibia ni ho eno a ne me bibia okay ti 2 years pepe na ton we no 20,000 and na me ton we no so 150 okay habitat fee na uti mu no man kwa na ti na de be ma han se de me bibia ma han sa be say na de ma han me de amani pa fo nipa fo okay what do mo say 2 years na 1 year na what you say me de ma 100 cedis 1 year 100 cedis ai bosome 100 cedis 1 year bi ai 1002 times 4 is say 4,800 okay nti no de afi an say sika no e ba wo okay o se di enti na ba ka se na ma me enti a me ba ha ne se me hu so mu sisi me okay nika na o maje no ha me okay because minim se nika na gina ho ma enkwala no se eja mini ho abehwe mofra no mofra ni suku se mu den esi abakwa abie suku ka se mi gina no kwa okay den ma me enu aso obi fra me ma me kofa ne na beton ya ansa na ne menye sika ba unti ne kwa eti me penika no me by say me tremo monji nika ne ma mofra no no mo fanko school okay ena afi minni boafo bia wo manim eni machi enye se japade na me pre afa emofra ni nti ena me ye wei okay na me friend Marcos last chinane na wotwe ena me friend ena me de to ne nimu se baby edun eye de ma me ti se minim se oji nika kwa na de hwe ne sister no a me hu se ma me na frem enti me sre no onja on dani ma me na me fan hwe mo fra no okay petransa dan na ho ansem me pa cho se o ma ase ne ho
What's the he? Masia, what free? And also your best saying, 6 rooms. Okay, to Wukunutia sitting in a never was I want many Mukunu and Wukunutia see, and I want a net to sad dining. Me pacho Mukuna de Mahai. And Kinewo, Nipacron them. In Tiacha Nipaconi Fimun. December Yimuno. Name Vapenino Ayari. And I say, what can such oh, to me, it didn't make us and I mean somebody draws. But my credit just and you know, Miss Nhyira, this year operation and Sana, Nemo Aton, my area, me Bapenino, okay, me Bapenino, okay. When I had a call, I go. Me and I'm then a coy, and no way in operation. It's Mr. Doctor, and it's so many penny and numpon or the dining biam on the many cacacoye. Operation now, me pay. And no, no, ya. Any penny, no, just canman. But the way I plan operation. A yet diner of a transfer. Oh, yeah, December, December, discussing amount. Oh, man, 3,000. To my operation every operation every okay until you can now buy me pacho so what's in the primudia almost than a mamma frano can amount almost mamma frano for down me show you me passa say me wa catch was it to the fortune in him me we am ban ho bonidina catch Marcos me pacho said the last week me for catch was say me who said my film and the can no one him. It's me patch off for mammy. Now me find share more funny school some. Na me intimi hwe and then see who did my temple be Mr. Mama what carry catch no Mamma can't train what carry me carry kai anything a mamma de baha at him the dinner would deem no nana me pesa 7 meta de akop ayi court to be anything a mamma de baha say almost yesi na je mu mamu fra no mo fan ko school enti na me bai yo Marcos me ba abusu asem ni nyina ne se ya kwonsa na asem a wo kire mu nyina ne se woni okunu na tik obema ne ya nwunani na wone no na na ewo ho a na owo baaye bema ne wodan ba ko petransa ba ko okonongo habitat ena owo kia bongo ena afi wo sa wo pelastra ena owo nikanika ni wo firi mu na busu ya baaye se o bema ne kodi anyi nke be fa ne me ena wo se da bi what they call done legal aid for one for lawyer man, a bushia for lawyer. We are cabesi and natural habitat dino, yede mano. Yasa the Kia Bongo, noni opera strano canoe, and a bushiana femono, and now a wool bano, yede petransa nine mano, and a nika no so be dear bushia. Or by sending by yare, what tone, friend saying, Kia Bongo no, and your opera strano, me pacho. Mamma can say, dear pacho. Omo chair japade no I chair but we don't pen e ko fire okay enti akwadi ni ho am waton ba se sei no wonu adwuma no wa ye kura na enkoyie ahokyere aba ne so enti na se no a wo ye no kunu maame no anka sa wate so afrim na otwia wo ba ye na se nyina ne se mommoa me ye nyi nikanika no ma no na onkodi go ma course wa ha oboni diri bo ne kwadu ye ma na kwa ba maame na pom to say tunyanko pardon yeda obade no ase anwa kasa no na yesi wo guy ni bi ho amalolo na me na dia ma me we kete ketwa pa amalolo nkasani okay ti amalolo nchezan obakesi ene giti lolo ma mi piese ni diosa kete kama basa na shane di okay dia ketwa di yo amalolo mama uni mi abonsa wase no yo enkomo oboe wonim sem unchire mu wo ho ye de me pa to mi wonchire mu kakra sa meka okay no kra oba ya bonsa woni na se owo oba ya friend dada bema de friend dada wo hu ye no woni na nka da woni na se ne ya aka wo ka sa manka biyo den ka sasa ko penisi en samui yo ti ye dinamenka utrantra manka hwe me ena me ye na asia me hokuma asia no ketwa okay
me PhD yi ba obi akwa ontra ya wo me ba ne ba ko pe me sister wo ya wo ba ma ba ko pe dada ba ko pe no wo ya wa mu bi anka hu bi o na akola ne dome ma si we hu ya busie nyina obetwa ne na me di ohumi a oje me feso etime so me sister so de o se me na ma jeje nani kwanya akola ne de ne feso no ne ma wone na ase awo me sister hu akola ne nim same bina na ani na odi akyekere na ewure Konti na se mami ma no won fo mu nko ni ku mami nchen wonum na na nchen oni ye ntwa to ne so ye wo nyame ani amponsa ye wo ha no no nyame ani mu ne ye wo obi anka no kure musu na nkesi anka nyame siwa nyame wa nyame ya no kure wa ya ponsa ne na sinkenti ne mansu ni mu o maame sa me sister baba ifo ba wo so de nkola ni dwane ye me sister ka me si chai nyame na beka o se amawa me de modi abeya ma kafra ana pacho bra mi tissue why mama kafra na mesu ni kofom me de medi abeya ma eti omo ya sa afenso ma ya mfa ne ma enko na ase ho owo ye frɛ me okunu frɛ me sɛ ma meto badi koye eni ebusia kakra koye odi ye feso kama ye to badi ye bibia etime de me nana no o makwanya se ko ma me ho se bibi si ewo nyesiresu ne ye kwa enkola koda na nkyɛn oye o kama okay na omuko omo fa de kan yo omo bra de kan afọ mo no makwa aba na se na ukyere mu a woni obai ntam de kaye kama me de me na mo nua no no aba ka dia be pa to betu ye bisa kakla ya de mama kaye sa na te mama eye no kre pa me ne ma we ni na wase ba kono de wukunu ma me de one no wasem wabon be ye da woni bidda na wo ma unti bi ma wase nhunu ne ma mama sasem ya mekan so beji me atomu a ma ti bisa e ka kire me se ma beji ni kunu afri ni nsem na ware ne ba no asem ya mekan se wo jimi adia menye ni je wawale mu da awo me ne ma ase ni ntem ekwan ya ma me de me fa so no oba di ohata soro ene ni wa beji ni kunu afri ni nsem enti ni tani bebrebe ni na ahyase ene ho ma me na ma abusia no ma me kwa na atwetwe me kakra wona na me hia mama to so eti dakro ba ne frɛ me pati ansasa ase no ya enie anya dada na tini sika to ye this is taji ye that's the way krana we ye bibi ana onu ana je na asase aye wonua no ni aba no onu ana je na asase ena otrem masik atra na setanyine nkyɛn asa no mo babeto dada babeto appetite me hunu ka fa cha me brofo no mente anya we mama appetite ho yeah chamota me sister nche wo ya dan kura mi enu bi ya ekura sedanya no ne ti one we ne tin enkoye na me ba ne benya eda to ya appetite ho na mo tu ko ho appetite ho de mo tu ko ho na chese ho de asu ehu na nso ehu wase nke ya nwura fo de ka ya ba ya wa de wodi ni padum ya de ye nya japade aka dada ho dada wo bienu a dada ya miensa wo nanya dada ya nan enu na ye nti we oye moja ya de no mama ni bibia ekura no wodi dia na kana se adidi ono so wa ma wumienu owo ba ko pe nka ya didi a na kana se didi na ye se bi on predu asa ehia mesa
awurade fa mbɔ ne kyɛ me ɛyɛ w'adoma ɛhia me saa mewɔ stadium so bɔlɔlɔ bi to obi ani me stadium foɔ mommɛyɛ amalolo musuma me mofrɛ ne sɛ ɛfrɛ amalolo no ade sɛ amadukui mene yɛ nipa kɛseɛ wo na ayɛ nipa ketewa nti wobɔ ne amalolo a me sɛ wo nipa ketewa yo ɛne woyɛ guy paa ɛhia me papa saa wɔhia no deɛ nyankopɔn ɛde ka ɛho so wobɔ wo mmɔde a ɛhia wo saa mewɔ graduate baako wɔ asukwa court nice baako ɛyɛ pharmacy panacea baako nso yɛ mo a moma di sa no mehunu brɔ moka bi ma me mene mu ka immigration immigration aso ma be say man travel agent mene ɔmo kɔ sukuu bi sa me a KUSC akora me hunu baabi asɛm no ɔne wɔyɛ adeɛ abɔbra me mpa yɛ bibia wowura stadium ɔwurade fa mbɔ ne kyɛ me ɛyɛ w'adoma wowura sobolo stadium sobolo a wobɛhu me ɛso mayɛ bi mempɛ obi gya pa so baabi a ne kora da no ɛne yɛde no kora bɛto mama na abayewa yi wɔkunu yareyɛ na ase ante mesoma ante da koro pɛ deɛ mete ya ne sɛ meba no wɔntumi mfrɛ no ase nti bɛsi me so sɛ meba dada wu yɛmpɔnsa dada wu sɛ ayi maadeɛ baako me wo ma nnan ma wo bɛrima nti me sista de mama no ɔyɛ ne pa me so me bɛrima ne dada ɛne ne yere ne ma mante o na meba metwa mirika firi sika a meba no frɛ me na ɔtwe mienu a mekɔ kɔnɔngo pɛte asase ne maame yare na wɔasi wɔnyɛ koko ma ne maame nti mentwa mirika mmena no mekɔ na me sista tefo na ne ɔkuna tuka yasa wuni ma asɛm wɔkuna tuka mama meba aba sɛ me maame yare so yɛyi no ne ho yɛ na mesɛ bra wo sister fie no merci awie amehome na me sɛ dada wobɛhome a me hɔ na bɛba bɛhome wo sɛ wo wobɛka me ahyɛ wo ma me nkɔyɛ adwuma na me sɛ woabrɛ ɔse me nsi daa bi abio mɛsɛ wo sister deɛ awie ɛti ne sɛ dada kan sɛ petransa dan ne deɛ ɔsia ma wo nuaba anim na mekyina wo wo sɛ woyɛ store dan a doctor ne deɛ no wahan ɛne teacher ne deɛ no mmienu ɛno na store dan no deɛ si wɔ sɛsia wɔ nwie ma kɔ so meba yes ma ɛfɛ ne sɛ wɔbi de hyeɛ na wo ne ne teɛ wɔ yare yɛde animu yɛden wɔaba abusua ma neɛ mama mepatwɔ me wɔ ano yie ya no me kunu mewɔ hɔ na ɔka kyerɛ me sɛ asɛ ne honam yɛ ne basabasa ɛna me sɛ na wonduro no wanum awi na ɔwɔ diabetes onya abusua nim so ɔwɔ diabetes mepatwɔ paa ɔmo nim mana na nim ne maame nim ma kɔ soso onimudeɛ a menim me yima no ɛnti meyɛ na mesɛ sɛ na wonduro no wɔnom na ɔsɛ ɔmenom ɛna me sɛ ne ɛkyan yɛmfa nkɔ agogo ne yɛnkɔhwɛ yi ɛyɛto agogo na yɛayɛkɔ hospital mame wo san kyerɛ mu tententi a wode me brɛ me se ɛsi dɛn na bɛma mama wanyare ana hɔ wɔyare di sɛ wanyare ana hɔ ɔyare ayi memenda kwasi ada ɔsɛ ɔkɔyɛ n'afidie mesi wio adwada yɛkɔ hospital ɛbrada no ntimi mpie ɛna mesi enti brada na ayi anwummerɛ yɛwura wukuada ni mu no ɛna mefa ne kɔ hospital nti nadwene mu na ɔkɔhu yɛ yɛnte na nto hospital koraa mpo sɛ adeɛ nkye ne so na nka memɛbɔ amanneɛ mpo sɛ wayale na membɔ obi amanneɛ wanyale na hɔ na ɔtumi kɔba dabi na waka dɛm mu a wayɛ mmerɛ adɛn na saa berɛ no mu nyinaa wanto nkra sɛ ye ɛfɛ ne sɛ dada ne ho dodo no kakra nti mommra mepaakyɛw na ne maame na mɛfrɛ no ɛna ɔse ne maame yare enti mame mfrɛ mepaakyɛw na meni maame wei na ma mɛfrɛ maame wei adasa wɔ no mama no pra nyankopɔn anim sista gyagya woyɛ na mempɛ saa wosi wo hwee gyagya woyɛ na mempɛ saa gyagya woyɛ na mempɛ saa wosi wo hwee mempɛ deɛ woyɛ no mempɛ soso gya gu mu na woyɛ no mempɛ saa ne wafa ho mimi nso na meka
Nyankopɔn so no kwa Charity to best am asem me come ni Charity ma me come ni mu ma na ewu kura me wo ho ne ma na fi ye asi ewu da pemu pa fidie Mama Charity doctor sister ma me ka asem wa ye no wa ntumi anka wa ntumi amwa ya bushia ma ne ye se Mama me pa cho adata ma si we ma wo ma se no na me fa ho no be ma ne ka se ni ma me yare o Charity be pie o ha me olonko antokwa me ba obetumi agina ama nso so me o ma me nka asem sister men come ansem so wa me boy ma ade na ahwere ye wie ntima me nkɔ de aka so na esese ye hunu de enti a wa me ba ma ne me di akola komba me mansi me di akola fufu su no di biase abayewa na me de kom ma mansi me di fuda enkola bia me fa wo ya be fa bia ya busie ni de ya ma ne trans efie ho enton men ka so okunu wo ayi mo ka ne say sport okay biaba and anya no ne mo frɛ no sa and also our provision store the same house if you are and also our ye coastal mama si master di ni coastal atotoni bibia anu na ye ono ne dia okay nti na sport wo fi ho ye habitat na first say provision shop and a barbering shop and a cementing store. That's what you every day. Me ba nya botre. Ya bonza. Yes. Mama. Provision store kwa na wo wo. Ada na wo ka. Eno ne Mama ye yade na mo pia mama ka nsem na botre. Eno ne adwuma na me. Drinking sport na o kan. Endi da na me jaye. E bi se me mani ye memu anko a. E bi se asemu ye. Na wo ka wo ba wa mani ya ni nyina wan kasa cement store ka ho smart eni adwuma biem ti me koka ya bila shas ya sam no wo bi sauna se wo ka ti ya mo what ya say wo ka ni jojo kunu ye na sa store se ni wo cement ne na hwi nim enti na me kaka no waka yi na wo na kakra no na wo de asi baba na baby ehia no de na de wo ho na me ka enye de na hwi nim Missy Wukunu will not sport and never bring something. I didn't hear you. No, nay a day. Just a near you may be a day. A day, and yet you may be. Mamma, I made sure, Muse, to say no drinking sport and Memuano. I never so. I am Sanny Mania and Memuano. Let's see, any done a midday, ya. Miss Sanny Amano. Fine and there, just so. Me patcho, I am here. Me patcho, I no so car, Kia Bongo, Neo, and nay, I bet I fear no home. Mamma, be a man. Mamma, be so patcho, I now but Marcos to awesome. Sa ai ana cement stock cement ayemuma e ba na enche bia na de owo fa kola no cement ayemuma bihibaro yan han eno so no bi ma han bebe ni nyina ho eti aya no meko e ba sa no okunu no wu ya no frɛ me no ana me koye me de me sapan skana me koya tada de ma me sanka me fa camera me ni okay da me bag me ti o ma say me kan po no ana me face kanu me si bobo fie ho de mama me ko na me koye me dru ko no go peti ansa na me ko ma sti di sunti fie man ko me sister ho wono kwa me say one day me sister ko chiche ni ko toche me ba ko chiche ni ko me ba nya botre abusua me no kwa ba emra wo dwaju me nya botre come nya pull it down pull it temper what me say mumbe ko ke nyu bi mra ma me me mo akoba enen so ye da fofo Nyankopon wa hyehye na wo de amaye obrajumedie na donhwe ba kun yegusu a ye die ye mu amode abatu ye na ya ponsa fiko no ngo atwa efia na se nyina ne se wako wale anwunani na wani anwunani na wadie ni mu no wa hunu ni esi ye yade kakra bi ba be ma na wu be ma ni wu ye no o wadan wo petransa o obi wo habitat habitat o obi wo habitat enti
wasa wo pia bongo wo Opel Astra ena nika na bere wo ni ba ye na busuan ba se nko mo mpene ma ne mfa bibia ena wo de ko dai legal aid ba mu no ne cha na wie pe ye woni wo de ne pe ko fa pia bongo no wo ko fa Opel Astra no habitat fie no watim ena busuan no fa petransane nika no na eri ase no ne baba yare ntikia bongo no ton 20,000 Ghana cedis ena ton Opel Astra no 15,000 Ghana cedis habitat dine wo di mu 9 na ma han afi bia waje 12 million na ne kan 4,800 ena waje na watwe ya mu no wote se na se no a ye ne kunu no maame wafiri mu eti wabase nika no aka no eno na se hwem ne ma no ema no eti anye eye nika no ma no ya frɛ asew no de wodi ade no wo ha ne ba wo ha maami na mu beto se wo kase mi di Ohemaa Benewaa tena se na ye mpapa enkomo ne mu mama baby me pese obayi wa no kakra ma ne ho aye me hu kakra ya ma ho aye me hu kakra ne se wonku bo mu nyina no we sport ni free mu we barbering shop ni free mu cement store musa de wheelbarrow nyina ma ha store aketia store mo fra ho sai konongo pa ho railways ana ya ka kire me se no the advance ascent ye pa ye tumi koje e de yakwa yeso abeja advance ma we de obwa one kasem yasa ma Sameboa you matter. Mama me can say me some those. Me some say me can me store where you know store where konongo mama sakias no me dia o ano so ya sakias no me papa na mama 1.5 a she na me to sakias na me sua hairdresser adwuma na me to sakias no na me kunu di me ne papa na no kwa de me wen kama yi hu fra me say sa barbering shop no na ba no mama ne de yi ani paso ene ba mu na mama modin me ka pe jan nsem ni bi de ntie ma me jai we no barbering shop no de oyi eni ho na ne me wo mu wen e da so ho egum ada de asese ye ya to egu ena ensane ton nso no enkwala ne ye mamu a ntino ambaji mi nsem ena mi jai ton nti wutu nsane wo mu nyina ma obi ana me yi bebre ya to egu me jai frankasa cement ne so ni cement ne kwa de eni mu asem cement no eni mu sem hwibaro ne bag machine nyina egu o te sia me kasa yi cement ne gu wa sei cement no omu be yi bi ton ye ena ko na fe na odi abegum enti na enko fa da oda nti omo be yiye e ma ne kakakra ena omo so be yi bi ton ye ena omo sa ba ye so omo ba be yi bi na msema enko fo de ewom enti mo omo me yiye omo yiye na bi ka omo yiye na bi ka dia fine ena omo to stone nim ti omo ba ye be yiye ye dia ka me de twenko me so no egu mama ni kekiye ena me sre ble bi so me fa na so ble kakra de be to kokwa no kwa ye pe ena oba ni ma ni nyina no se eni ho ye ma ko so so yo enti okunu no ewu ya sana ofre me na me koye no na me se maame man face kama wo ska bi on ho a fa maame na me fa enko ba bi e petransa ho no agogo no de ne koya okko free mu no still ska bia eni na ho na me ba kwa ho minimum mobile ma ko se woni e ho na me frɛ me ba na me ba this scan ya den asa na me na me de koya ya agogo a fat dropping a year bibia me ye ho bia e na me transfer me ba no ba ya okwe hospital ni agene de to ho ma me na wa tweda edru ya mase buame na yanya de mami wa woni mu wase de enkoyie buame ne yenya wukunu kama na nya fe wo se kapre ni ho poster ya beye me bosia bo mo mami nko poster ya beye ya me bosia bo kwanya be fa so di na wo tweda nyina ya me bosia bo na me didi na wo twi wie ye no kapra ma kaba ye aduane fikum ase ade baye nti na wo tweda kunani kapra ya Sidi amem ya mami beso ya ba wo ye no be asap na mami la wo de wo mu do ma fa na mo anto mo bi ko wo ma na sami nji we ngu mi ko ade ne tuma bu no de nya ma se wo ba ni bi beto wo be ye ni ye kama
na akome na mo ya na wo be pia wo to trebe na wa fese asam na akome me bia ne se bre ne se o wale wate ayo bra ya wo ya so nya abotire wo ya sa be se ma asama mama wo ma asam ko yo ka ye nyina no mama me tie ye nya te se bi mpra bia so obi anyi ha wo ya akola o akola krampo eme se we kura se 20 something years wo nya akola obi efem adwene wo ha me papa ada se de o keka no na ekọ ana ya me na ekọ ye wo ye nyankopon odi adanse wan fa kapre 1000 eno ne se di na wo twede wie ye no se de minima anwa amamre no minima asante amamre kakre kayo nko ye boko oniye it's mama 5 minutes akoma atabia ne kakra ya ba yo ma ya dan ba ko ya ma ya dan ba ko ani ya sie mu eno na ya tere mu didi na wo tweda no ni ama kakra kaye ni ye die ni mu se yie no ya ne ya na ye eti ye jane ama kakra ho ya ba ye aye no duru ho no ani ya betena se omo so kakra omo fa mo aye ni ya sie dia kakra ni fa mo ni fa nya yie no sidi ni ho aha no na asem beba etine sa sikeni bo ade be ya yie ya na me pa to mo je me 30 million mana je wo onu wo fa Paul eni ayi of Nicholas no kono na me 30 million betimi afrade da be frade ye be frade mama pa to be fra mane frɛ be fra mane frɛ ye no wono be ba ye no wono kanyina ka ho bi obi onka no kwa bi obi kasa no kasa gu ka wo so nya botre ye no ye no mu no wo mu fa bi mra ni ye fa bi mra ye ne ya transfer ye ne sofo Assemblies of God so for transfer bra sister ye ni bia ene scan ho ye nya ko pesika ene ye di poster no ko pesen ye pesika da say e poster no mu no ye pesika da say 50 ye no 5000 ye no inu no okay ni ye di poster di kitchen kd adia mama o ka dan invitation card no see the decreasing no na ya di ba ya yi no mama me ba chobo se ya asem no ho yes se di ba bia wo free ba na me ti ase pa but yen ko petransa dan no so na me misa wasem bi wo petransa dan no a wo ka se eye wunua ni sika no wo de to ye no wo baba ma ni si dada si dan ni wie ye no wo ma abusua ti ase se ne ma me dan wo tu di she ma me ne nsa eno na wo be fa me o ma me ba ye no okay no na o ma me me free kum hase ekoye okay tina me won ne ma mi feel and no free appetite ade ka buy no be fa me no de ko feel okay no say we no akola na me de na ba na wo ye aduma no ye owia akola ne de wontra kono petiansa obeba enti obeba da bi e dan foforo no so atena da ba kono no akọ nika no akoye aduma ma no okay enti odi chair eye unua no muda na situ nsegu so kire say afedie dan no wo de ache ma me no oh everything ama no fa no ba dan krata wo me bra okay krata ne di ben na wo so nkai loko body patient agbazudo patient agbazudo okay so say your pa dance for cry na say dining krata no wo ma me ni din na wo so patient agbazudo okay woni mpefe say din na wo petransa na krata no wasi din na wo so woni me fa cho woni ma ne de bi me dofo menim woni me fa cho wo krata ne da me hu da no cry ba ko me hu da wo krata ne da me fa cho da bi da okay but abuso e ma wo ti ase say ya te ne dia me fa cho da bi da me ba o man kan chiro me fa cho da okay mama ya kasi ye twetwe ni bebra ye beche na ka me mo ma me nka kaklara ye ko through wo de jansi tuni kunu no so what the junction to ni what liar now was me ma fa na ni what the junction to ni kunu no so and I fear dana ye ko yifunu no ye ti twa ya wada ye bibia ye be ko no ma se no ababa we hwe nyame anim ade je ye ko yifunu na
ya ko doctor kata panino for say won dey mrawe ni de ho mo pa wonyi mu funu nko o ye ho an odi jensen me hanu mo ya private why private na mama me ba o injection o de so say o ma mu nya ni afa na busha ye de won no ya yi ni wo ho me de be ba da kire mo ye de won no ya din ye de won no ya di ahyem ni ode ne ma di ahyem no ya se afa na busha fo di anhye yi ni mu nti no wo be yi fu no ene e ba ko no go high court nya betre me ba mama ya duma ko ya fa so ya ne mna ne de say Udi injection kwa tu wukunu na yesu na aba ya wuf ade na nsem wa wode ba ya mama me ba ma ko stu me mama wada ma yetu ni de ye hye ye nche ti aba wani ebo ebe ime me pa cha ya ucha me sister injection udi injection kwa tu wukunu na yesu me pa cha ai ada na ba wanka infitiation o se me ka cha o se mama many wani bi so many eyi ehwo ni firi mu wasem nyina ne se busue ne wako omachichi mu nsa anu ne ade ade na wan kase o mi kura no mi go liga mi ko ji court order the injunction le patronye liga aid ho eye konongo court ho no na wa ye den na wutimi akokodro wo charges ye bebre o wukunu ya de wa ma wusu amane wukunu ya wonu wase ya aka wukunu ayare ye ba ye jiska kwa komo kira ase no ebi ni ho efuno wo de wo di injunction unya ska wo hina de koto so mama me bi sa so unya ska wo hina de koto so me enye ska na me de koto so o de na koto so asem na me koka kire we no register no o man so pa mama anya man so na me pe o ni na efi o mo na di ni na bae asema me kan die ni ayi o mo na di ni na bae ba me to no na ma ta mo be ka mo me a na ka se me to de mo kwa ni abae to mo ka tan chira mo ada ta mo botre e ma me ka tie ma ko tinya botre ya ponza mama me say injunction na wuji tu hukunu ayeso ya ba ya be jiska ko fa hukunu funu afri agogo ama wusi bi ni ho na wotu da poster wusi bi ni ho mama o de mi tawo nya botre edusi ekoyi funu no dia wotimi di injunction na kwato funu no so sa wo ma o nya ye na ane da bi ane me pa cho enchemo ho mama makosto kabeko asem no baby aya bebri wadaro mo mo free mu pem na baby aya dridie mpacho de mebisa na moyi ma na ye timi content mo free mu pem abusu ya tena ase na mudi kia bongo no ne opela stra ne ma anu ana me pa che ko de ye ko high court okay wono de ye ko high court ene ye frɛ timi ko ye frɛ me na me wo voter register okay and a lawyer Mrs. Tasso ni hasam oni me na wa asam no the lawyer no hwe no oh mama kosuna bibia ekura no no frɛ me tidana na me free voter register ya anopa me nyinu court high court no ho and me bo me nkura na lawyer yisika the mama sisters onje on fata bia ni die mo ya oni sheka ni Mrs. Department back me and said, "I feel no, Nina couldn't tell my son of Mukapi, on any ma, Mrs. Hey, sir, Mamma, Mama, I penny penny and compared that was so coaching. And it's meant to Mrs. Tiny, 18 now, what you don't police in the buyer. Sir, maybe I added a me bana yare de ndi what hemu no na o de 40 million ebra ya na o say ya fa o sini kunu ne yare won't me cement no yare hema no ana ya ji sika no no ko ye eti say ya ka so ni sika bia ho bo 40 million no ana ko pega sam no ba here okay mama me ba wada roma o tie mama ye tie u ba jo tie say no a dining crata no petron sadie madaroma mu betimi dia ba ha awo voter register number nyo obi nanka wo dia mane ka
ɛno kora deɛ mensuro sɛ si yɛwɔ ha yɛkasa wɔkyina yɛ so dendede sɛ yɛnsa fa yɛkɔ hɔ no a yɛafɛ ne kakini na ama na yɛse maame no nso wɔfrɛ abusua mu na ɔwɔ ba no na ba no nso frɛ abusua mu no yɛmfie no ɛne sɛ me sister atɔ hɔ ti mase frɛ me no menim sɛ wɔfrɛ me wakoma pɛ mu sɛ wate sɛ ɛsɛ adeɛ no yɛaka no asa ɛti deɛ na ma ɔfrɛ me no meyɛ wo mu neɛ ntoma yɛakɔtɔ metɔ no wɔdwo mu nɛ yɛakɔfrɛ me sister ɛwɔ berɛ baako hɔ ɛwɔ ɛfɔm hɔ sɛsi a mewɔ dwom o nti wohwɛ dresensena nkɔ yie mewɔ dwom a metɔ me sister ntoma ɛna mewɔ frɛ me sɛ memmra wɔmfrɛ me sɛ n'aseɛ wuo eti maase ketewa yɛkɔ ne sɛ nie kafra ɛkɔ sɛ ɛtɛbɛma wɔkye yɛ no ɛnso no nikanika no a sɛ yɛtɔ ntoma no yɛkɔbɔ mu sɛ yɛɔyɛ ne ɔkuno yie no ɔde gya hyento so gya yɛde yɛ nyinaa yɛka yɛsa fɔlɔ bio dada nkɔ yɛyi no 48 million awɔ tɛti ansa krata no wɔ hɔ mama me brade yaw kora mama nyabotre no mama ne se nyabotre yɛnkɔ ne sei mama nkɔ bi mu trase yi lawyer chame sister sika so ntɛbi na chote makos kama to yem to bona de oyɛ kwa po pressure ba ka me ko hospital nyabotre nti na am sa charity mpɛ nyabotre ɔbaba wafa wade wuti sɛ wati ewu no kama mi ma le yakɔ ntimi o mo na ma mi twem kra na mi hu sɛ wo poster ne tale ho mi nim opeja pade bi sɛ nim sɛ nka bi anko mbe soma be pɔ mama ni ma mi o ha di no ma ne sa mu nya betrem sɛ ma hanye ko wadaro ma wano ma ko ma me se wo frɛ ma mi no wa wase wo baba ma ukunu no e ma mi ewu da fam mama to bo ya wadaro no sade na se kokɔ to bi nyabotre wawu no nyabotre enti no wan fra ma ya akɔ ne mo fra gine kani kasa na tie sana tie ha jibori ama ya akɔ fra gine kani ka me pacho ye jibori ko dara me nyabotre mama to jibori ko dara me pese asem wewu se ya no jibori ni dada so ai ne nyabotre mama kwapi mo late dada o fa me ko he kafra latew ya botre transit boko ya ko ma me ba wan frɛ sɛ wo ma ya ko frɛ sɛ wo jini kanika ade ata to mo nye ko madaro ma esa na ha edede o frɛ ni kanika no akakia bongo no opela fra no ana habitat dan no ho ma me pacho an ni kanika ni ti na aba na me wa he ni kanika ni ti na aba ni ti na me ba mama wo ti ni kanika ni ti na aba mo de ba ma no ba ne ti na tese na se ada fam adaka ni ama se kwa ya meta so esie no kura ni kanika no kura me kame ne mo ama ne hunu ya aduma kura sa esa kom eno ho kura de ya nhwa ho okay ami a se buse ko boy ya da ho buse ko boy ko 700 million di sie ni kunu jensen ni aye no ano ya da ho mama nya boche ye ko ne sei ye chia mama charity wo de ni me ma me piesie ya ponsa yes ma de be ne sei mama ya juma ya ya wo lawyer sitaye chi ya ne lawyer Shelley Bekasa ebinada ya ne ti ni nyina be ba konongo habitat ya be ba be refie no okay weekend we ya be ba ho ni aba be restore so no awu kan nyina ni aba hwedan na wutimu no abusuan so madawro ma de mo ba ya be boa ye ne se petrol sadan no mama obi mfa krata no mra na ye nhwe ye hwe ni mienu na se ye hwe na wudi se ye de nikanika no aka no e ta ho a e de be no what ha mate what you say mama pa so de aka du what you say sa charity what you say abusia asem no ye bo afọ me ti ase evangelist so far I feel mama na abotre me ma won ka hwibie mu da de ya ka duro no saa ne pese ye no ye pese ya ba habitat ho ebi kura na wutre ye na pon ya na obekọ ye betu card worship ni wakọ ni akwa akọhwe habitat fie no ne ma wo so bibi anya adwuma wo ho oh we no me pa cho Mama can see my son. For Debbie. Mimi, some 4 years. Debbie, some no. Debbie. Me, na Juma. Mamma, I made a high. Mamma,
Me na media awo bedamo. Me na sister. E she say. That be na be take. Me kana me jaye. And na mo no ye say. Wa ba hanu say ya betwa ye yetro. Eno na betia. Oh you. Matia say me ya say me na ya say wo. Fi say ye so say we klafo. Me be say say barbering shop, cement no, sport no. Any wow provision store na ye adwuma wo sise say de anya adwuma. E ye na afi de wo say adwuma. Barbering shop no. Me di han ye. Ansana eye adwuma yo. Say niam no nyina wo dan nim na wo say. Me say bi asay. Me say me aw. Ya. Me tell so mama. Ya so fu nyina. Me say me di ama han. Da ko ka so di ama ha be. Na yi sa cement shop no so me di ama han. Da bi tobo. Aya no kre. Da bi wo kan ye no won ye gina ye no ba kan ye. Ye o kenti na pa ye be jalo yo. Enne ye no be ko ha be sama. Ni akwa akohwe. Aw, say no ko na me fa che. Na futu de be ma won say. Bema wa no da ne ma me da from there. You shouldn't be doing that. Mate. Never way mun abeka. Mate. Okay, me koma ya akompo. Mama, you mean so me chow de eti. Enka koma ya akompo. Na anu akiri no. E ko de atobie ni sero. Se se ye. Mama akoda di ye wie ye ntutu ye ne bibia yi. Madam, munya nika mu ma akoda. Me de adwenkyere na me de ma. Me nkyere wo de ye. Ba me mo adwenkyere. Eti enu be kokonongo mama bomodin na ne makos mumfa petrensa krata na mra na ye hwe na ye hunu se de di asem no ebeto makos me pese obeka se bi ka me kiro yi da bi kan ye nu ka ye wi a wo se botare je ko no ba ne don't worry se wo bi kura betimi atwa de fun atwa yo ho ama ye pese confirm di na kire e ba krata na ba ama ya hwe aka me ma be jafo akabi na so ba bi agro no memwa kakakra me time no 1.5 I'm going to namula no blood na akosia no kwasem ni ya no mo do mo nsem oba ya na ye o mo say ye nkwasiafo ni bua no kura ye ba akopɛ so obi ka no kura obi twa nkontompo awu sister me manati ase so wo difudi pɛ wo ye difudi pɛ pa hwɛ ya na edu media abusua e happen ani ba we die wa mabusuafo kwa ye kwasiafo abotre ebi wa ko hwe bi mi aka no kwenche nipa sehwe minimum bi ani kuna wuo ana ni kuna bie school ene wa page school na ma school no kura ye chance de na be ma ne tiase na wo ba betre ha se na agu isa wo ye die nipa abotre nipa no wo ye no da abusuam ya na mba ye kwa wale ne ye se da bi akosua ade asesa ni di abusuafo na ya obi di ice cream bre hwe na je evangelist ka bi ni nko madaroma nya abotre Ohemaa papa kasa ni nko nya mi nhyira amen me pa chawo mame kafra mama kama kuma to ye enkase na me pese me bisa ye mame na ode na asemba ye kunani no bese bisa nse enjaise na ode tu ni kunufunu no so no na ne nkyire mu ni se nti ode njaase tu ni kunufunu tie aha me ma wonya no tie yankoko no ngone mra okay yankomra na yakoba e be ba behwe na yaka se ndia meni asem bia ka me wia abusia mama ma wa pose charity eye me ma wa pose papa na fatwi wose de ebeboa wo na ebeba wose ne ho ban tokontokura wose ne mu ne nyina no ebeyi ede afri ho no mo no apose papa pa na mede ma na enche bia no yebekọ eye piwak na yakodin komo nanso we eye Ome's original lemonade charcoal toothpaste and we original peppermint charcoal toothpaste apose mi ni we na edi hene ewo dwaso mesra esen ntokro bi adamu bia no wunya apose we ya ebesisi ni nyina kaka die na ha wo obu ane gire no kakra bi bonse epra moja se ya na moja nam nanum dabi die wunya we no bi die wom anketwade kakra ewom onse sokodi akra da ho ya brubi e di aka ho na fei eye friends akaka duro su kakra
nso ewom eye kama e fully packed eboa emasen ne yeden saa so na we say no eye mint haban ne da ho na bidie no enso so ewom eye Ohemaa original lemonade charcoal toothpaste and afi Ohemaa original peppermint charcoal toothpaste baby a wo rabia no wo benya bi ato na mom no se wodru eye kumase a ye ewade catlas dan ne mu ye ne solid fm na di hwe ne mu saa so na kejetia Dubai nso so wo benya bi wo pharmacy anase supermarket bia ye number obetimi afre no abefa dodo no watu akoton ye 0244 710306 0244 710306 obetimi so afre 0243 814661 na wapebi de atwu say na so why guy am can it patch say wo tu ya oni nyina say e de afri ho plaster abefo de na aba wodi an say bebe ye wo ya no kotodwe wo na akokom wo to ase sciatica fo mu de enie wo chiri bramo no spine ni mu ye wo ya why plaster no na de afemfam mo hit ni bomu no na nro ni rapport ni mu na aye ni peduere mo adwuma ye wo no sima pepepepe obo nse ni nyina afri mo e de ko nti nkra from ko origin chemist at farmer DMC Kumase odu dani farmer benya bi alpha dio panacea pharmacy benya bi kofodia gapsen tamale malarigo pharmacy na fei open do watu and now person who be to be now kokotonwa your number betimi afrese so near 0599 802297 0599 802297 obetimi so afre was 0248 509003 waso be feel heat no na fe bibia akoyi e dia mouth bomba store so what the nipa to kwan he na person okro USA UK Canada China Japan Germany France Italy ni Turkey wado be ko Europe kro bi person okoso no wonum eboa na fe documents no aboa mo hye ne yie hotel bookings won be am flight no kra no wonu ma ne be booki na ye de amaw na hye no so se nurses ne teacher fo no ana se adwuma efo wonu mi kransa ne dwuma wonya nyimfie aduanan no wo betimi e de wawura eye Dubai am akwa ye adwuma na afi eye Germany ni nkura wodo aka no so degree nurses diploma fo ni nyina ye de mo kɔ September ye de nipa aduasa dabre na aka da ho e ma na wonu mo kɔtaki ne ye de wonu mo kɔ bra Innocent Road we yija ye ben Victory Baptist sorry no e wo Tech Junction me ba so e hwa e na ye wo ye number betimi afre sesuo no e 0531085235 0531085235 betimi so afre 0261 671686 your website ni www.bonvastores.com tap say ya fakakra brafie eti wodi an so betwe tap send app no na fe wodi kakra twum ye promo code no use to Nhyira FM e ba sa obenya bonus £5 and also say $5 na eno abeyo dia tap say papa no eno no flower kiss diapers abata na ya tumi kama pa mama fa ne ho eto eho tumi ye we say kosi be don hwiri dumienu akoda ne da woda na ho mabata wunya kwan eye dia wo pe na flower tissues na boys na girls no ye di tree street baby a wo fa dia obenya bi ato na mu mpendodo atu dia be frɛ 0243 033033 yanko piwak na me ma doctor ketwa half cast me ma na kwamba doctor let's say na me ando me bia boko baby out the style for neighbor style we ni your friend is saying with them ya na me na se bia wa na ye ba we need dia there be any di okay we your friend la petite hey yes o style ni di na all right fire quay me da se mama cha wetiefo ni wahwefo nyina awie eye 3p garlic mixture free piwak natural health okay. Garlic project de dia ye dwe yem fanken ja yem fenso mfremu enu timu ahode no ejane na so eye ntinim akomam ena modem adwuma o hwe me wutie me wo ya de bi wo ntinim akoma ne mojanim unya 3p garlic mixture dre bi na no ma beboa eye ni nyina afri wo so boa na boost immune system ne so the amount ya de friend ya de entiment na wo so abra wanonom 3p garlic mixture so unya ntobia me sorry ya ko pharmacy shop bi e ben wo bia na ko pe bi to no nom na emwa emora wuntini wo no be ahodo nim enyi fin ene nkeka wa bia mfiri ho se de be ya moja ebetimi e de afrisani yi ewo nipadua nim na ene ye hwe general health me kan general health a enyare wa ahodo edro ne sano ena me bobo so e de achew se de ya na yete so de garlic eye aduane na wodi ahodin bebre wom esan yade bebre no sana edro eti aduane nim po de wano a na so we de ye fancy je bia so ene ye fanso bia so emfam nti ahodin wom pa esan yade pi ansa na no ma memfa doctor number emma e bia wotie me wo hwe me wanka so pesa ofre doctor ene ne twetwe nkomo na church o yade ni mu kire no wa ye krado se otie na wa bo nti fa number ne frɛ ne sesia doctor
number 0248 0248 92 92 88 88 24 0248 0248 92 88 24 enu ti bi na wutie me wo hwe me wo yade aye kranko ete wo so aye wo dadwene eye pressure yade pressure no nye wo moja no na eburu so ewo nipaduanim na akofa sa yade no ede aba na emom ye moja no a entimi ne afusane ye na mo anya sa pressure no se wontine ne wo no be ahodo no emu sisi na moja no ekọ entimi nkọ ebi the force efa ho de entimi ankọ no so na akọta ifa ako na akofa pressure yade no ede aba wedra no ma ebeboa wo eye 3p garlic mixture esanse ebo rent ne nrobanim na niema bia esisi mu bia ma moja ne ntimi ne afusane no eyi ede afiri ho se de be ye mu beda ho na moja no etimi ede afusane ede amonti ema ne nya wo so asem ema ne nya wo dadwene se ni da so asa eni da so aba edro ne ye 3p garlic mixture tutumi kana kope bito no nom na pressure yade na betna wo so no emfri enko ebi a wo so de eye stroke yade ni nyina eye moja ntimi ne afusane yie no na akofa stroke no ede aba nipadua na kwa ne ba bia hia moja ene de ade nejuma eno nti wadwene eda wo tiri mu ne nso ehia moja de ade djuma se moja entimi ani afusane ankonkwam a ewo wadwene ho ayefre ne cells na emframa ene nuane no adwene hia na tibi de ade djuma no adwene nya nti bo sa wadwene dwodwo a na aka wo nipadua na kwa no ho no mo se ne fa nyina ewu ne nipadua na kwa no aye ne tititi wo bona wonte uti na wonte na se stroke yade no na adan ne ho adi ewo nipadua nim na dra no mebeboa wo eye 3p garlic mixture tutumi kana kope bito na no nom na stroke yade na aba nipadua ne so no ni nyina emfiri wo so na so timi ede wo ho ebi a wo de eye esichire yade diabetes da bia meka enye sichire na yedi anadokodoko niema yedi no na akofa esichire yade no ede abanhwehwe mu bie ni wo kire se esichire ene ma yenya esichire yade na emom nnuane fa na ye di ne rani peduanim na dodo na ada ne glucose na ma ya hoden glucose ne so ewo se enya baabi tena ewo ni peduanim ade bi wo ni peduanim my friend say insulin eho na glucose no esesetena se wo ni peduanim ntimi produce enough insulin ma wa glucose nya baabi amfa na afra wo moja no ene ya ne ka ne se wonya siche yade diabetes na emom nya siche bi a wodi ye ene ma wonya esiche yade na so ya na ye tufo wo ye obi a wo esiche yade dia ene esiche na so ni mfaso bia ema wo enu ntimfa ho entoso ntinei wakọ hospital ya ka che se sugar level no ewo hro anase wonya siche yade ni bia tutumi kana kopɛ 3p garlic mixture drebi nonom bi na emua enyisa ohaw ni nyina emfiri wo so ebi a wode eye general body pain se bia honam eye wo ya wada na yenwunu se no sasabro no enya wo aka wa hyede mu watwentoma ede akuri wo ntimi kra nkɔ adwuma edro no eye 3p garlic mixture honam ya na wonya no vitamin C eni nipaduanim kese na akofa sa yaw no ede aba edro nso ye vitamin C edro kese esanse eye garlic eni nuane nro ni atwene direct ede agutu ma ye sa edro no pebito na nonom na emwa enyi hunam yaw ni nyina emfa emfiri wo so wo ye oba wo hweme wutie me efichi kromo yaw no de achini ano no mu nro ni bia enko osema no abrofo nro manoma bibinro na so still na eda so ehame edro de 3p garlic mixture eye wo last stop umoja na wo bontoa intime ma bontene ye na akofa sa yaw no ede aba anasa wo menstrual disorder ebi a wo mpese unyinsen ti ya na wo fe nro bi a emma wo nyinsen ewo nsunsuan so bone na akofa menstrual disorder no ede abro no wedro eye 3p garlic mixture tutumi ka ko pharmacy shop bi e ben wo bi na ko pebito na no no menka enya mema ne nso eho wo ye be ma wo prostate na wo bambo no ehu hia me pa Osime de mini prostate be me bia wo prostate ne mo me ho ka ene ya na edane yade wo prostate no ne oba edi nnamu nhyiamu a ensuo na ekọ oba ne ho koda ne ebaba abonten no prostate no na hye sa ensuo no ede ma wo enu ntini kwan sa wotena e machematew bi eba ho ene wodwonso ntentem esne kane no senya wo kidney ana wodwonso twa ene ho aka be ma na ye wo prostate no ena wo haw bi aba ho wodwonso wote ya wo be manim obema no emu hyehyew ensuo bi eninya krojin de wudwonso no echi ayese muja wadwonso wi asesa dwonso no kra etwa na osori ho no entwada ebesuso wo eche kokosa entwe yi eche so prostate no ene ho aka edra no mebeboa wo eye 3p garlic mixture tumi ka ko pharmacy shop bi ebenwo na ko pebito no nom na emwa emo prostate no by emfama ebi a wo de asthma entehye yade emfama yemfa yani hu aye ho mene niam bebre timi frafra na wa homi akomu na akofa sa yade we
ede aba na so 3p aba se ebeboa ye nyina wonya bi na wono no masan sunsunso na wo hu ni nyina ebe free wo so ma mensanfa doctor number no ema obio for doctor Sisia said de yade ne tie ne mfere chechire me free ni ti so kosi ne nan ase kire no wa ye krado se otie na waboa wo doctor number 0248 92 88 24 0248 92 88 24 stress nyao edra ono mebeboa wo 3p garlic mixture ebia na wafu nso ne sombro so e na opese etwe edre se wono mpo na sebi o kana se so ne me enyewa sebi weja ona mpo na ebia kema wono medro na ne nyina beba bonten kama eboa wo ade bia fa wo general wo bi ho de 3p garlic mixture ne mom ya na wa hye ne so se de da ye ka no edro no koto a ewo toam ehwe a ebo garlic ya da ho no kokko edro ni tinin so ye kokko ukọ obi the plastic bottle bi ma say 3p a enye no a ebia na wadwen so ye wontanta wo de abrofudro ebibidro bi so obeda wanom ema na ha wo de to edro no num ya 15 minutes wedro bi a wo bi a obetimi anoma enkofa wo hawo emro enunti akra okanhifo enko kingswalk Kofi Sam ena Angel Herbal Ashaman ko Equus Pharmacy Tema Community 5 Little George Madina Health Alert Clinic any post office no ene di animushe Kumase Colina Herbal Dani Herbal ena Chris K ebema obi ato ho Albert Sam Herbal takradi Mensa Kofori dia Gapsen Pharmacy wa mumuni awe enterprise ene cathedral no ene di animushe Tamalenso anu wako Fakojo Herbal eben electromat no jedu pay bi ene abusuani nyina enchenom oyare o unyare o ubetimi anom 3p mamefa doctor number enchato na men sorry so ofra emfere said your how na tie bia chemu kire na dro no ntimi nsampo a oye doctor panyini owo hu nimde obeche okwan a wode efa so number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 oye 3p garlic mixture. Okay, Dr. Lapetit, Matuni Day for 3p de dupa. Enje bia ye betwa ye ho na mefa we entwam se obra outdoor said ye si bon toa ye wura na ye chichi kumase ene ne mpato ahodo so nyina no ne mpashi aso no obra ye kukuru ye dwumadie ni nyina ye ekina na wotwe ye 31st July wa fie mu ye kukuru ne ma wa MCR bibia yani echiremu wo ejoso eti ejoso fo dwabenfo munyina mummode mu mumra na yemmom na yanyi obra dwumadie yi ewo ejoso dwane mu denta so ho a nso ahodo dwadifo ma no ne yakwaku ahodo fan class ahodo mumra ne nyina yenye ema ne nye fetesti to madaroma ye be cooking competition ahodo no ho obedi first ne wa chede a ye de ebema ye be dancing competition ye be pick and art do so bebre mintimi enkeka ni nyina na wonu bodwumadi enwu chidom yankasa ye nana ya asanto a wotoso mienu ajeso manma nana piao bia wo bia cha so nkokwa so nana nya ako afrempo ma bonwe hima nana wie ye chiao nana chrowa kenten wono so ye bosori hima nana po ayi adom wo ye tanodu mase hima ana fe nana da ko ame wo ye domi abrahima honorable Kofi Yeboah wo ye assemblyman wo ejoso achomade electoral area na ye apia kubi frank wono so ye twotwofo ewe nana ahimfie ye hyase anopa no duba ku pepepepe because se ma me betiam afrew enti eye yawada china na awotwe ewo ejuso ejom dwumadie nyina si Nhyira FM 104.5 ye na so obra dwumadie na ye de bro ye ntwa ye hotew na ye nyenkrato na ye kọ na ye ba abejafo betena se ne age wonso wadwenkyere etwa ye ho aba. Yo de ba yen so amikoyi a ehun sem bebre afi kwa do mu busam sem ay transaction yeah ojo what's on this channel okay ene mam check them sam fro kai
Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember? Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yes nana. Not day. Se baby am tie to me. And I me wo fa send miska. Din kan wo de ko si wo bisu ni pa kura discount. Yo de ba yen so ami ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction wo hoda. Debbie. And catch you offer say on download tap send. So download tap sender or send this come away. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some from. Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember? Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yes nana. Not day. Se baby am tie to me. And I me wo fa send miska. Din kan wo de ko si wo bisu ni pa kura discount. Yo de ba yen so ami ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction wo hoda. Debbie. And catch you offer say on download tap send. So download tap sender or send this come away. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some from. Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember? Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yes nana. Not day. Se baby am tie to me. And I me wo fa send miska. Din kan wo de si wo bisu ni pa kura discount. Yo de ba yen so ami ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction wo hoda. Debbie. And catch you offer say on download tap send. So download tap sender or send this come away. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some from. Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember? Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yes nana. Not day. Se baby am tie to me. And I me wo fa send miska. Din kan wo de ko si wo bisu ni pa kura discount. Yo de ba yen so ami ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction wo hoda. Debbie. And catch you offer say on download tap send. So download tap sender or send this come away. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some from. Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember? Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yes nana. Not day. Se baby am tie to me. And I me wo fa send miska. Din kan wo de ko si wo bisu ni pa kura discount. Yo de ba yen so ami ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction wo hoda. Debbie.
enka chipra ka che offer say on download tap send so download tap send or send this come away ebe bat say mobile money and our bank account simple tap send yeah tap send now okwen tap send there wiase afana ba bia obia so wo Europe and America Canada so kura Android o so kuta iPhone o and once we download app na to phone so in the process maybe say promo code den no about Nhyira FM asho e basa automatically no ye cha £5 and €5 and we are more Europe so America and Canada ye cha $10 for free o send this cancel yento we tap send there no fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some from. Kaish. Soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama from. You know what we need to say? Masonya yeshiro nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And me wo fa send miska. Di nkan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba yen so ami ko yi a ehun sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Ah. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experience, given professional service. And yaba back to Studio B na yana baby a miskase madaji a mo say no we ho no ye mpese comment a mo churo ni nyina be ye kwa wadwe nkyerenti ye be kan na ye de amount dia me ko Facebook na me kan comment no kakra emfa emfree honum Nancy Atakra o se Boniface de ye dropa wo mo bia e wo wiase mo fia little o se wo hwe okay, fear the Nomentia Medina District was hello everyone. Yes, we are also ewa hapa Safra Midu the train who said in Michael Niwachi was your ben any bradia pao Samo and Domisco to NTS Edina no day was Opaso kulikunu no nya kwan fa japade no na wono nko ekoko enjoy okokodi Ebenezer Bruce o say abusua no kwa o munheda ni kwan bia say okay o say the family don't have right for anything. Everything belongs to the wife. O say ni niam ni nyina ye aba ne dia obia enini chefa bia na meye no sa na mama Facebook dia na Facebook for womo enemy ebewu eniti mamemra Facebook na menkenkan kakra ye bo Simon say obai wonya kura o oba wife for pa na we say we na ba o sinti obai we serious there okay Rowena ba say ai baby aya na ebusuan na ha kunafo nso na be kunafo na etete ebusuafo Preston o say adan obaba kun dia so nkasa kra Linda Swing also be we greedy pao asemo okay Georgina Osa o say okay Georgina minim nia na so afe no dear but comfort that was say obey or you wicked ankasa pa Deborah obeying also obey or pretend or shudder and oh yes bawa kojo was ye oba yamponsa adena wa shudder na we say ye there we there enye kwa balebo kwasi also him read my messages pacho my kind one so one dear no pa Frank Owusu or say madie when shroma
wunyini enche na adwo meli osi ye wonwa ye fe mama medase pa blessing saki enso ejina so ya wo hwe ye da munyina amase ene madaje amosei no ewo ye ho na mama biabie mu ni nyina nso yakopon wo nhira mo pa bibia be kamensa ya Adum TV ba mebo modia na nso mama biabie mu no me mamo me famudin entutu dwa nana mo golf filling station wo maximum na bi wo Bokrom sister ama beauty wo Bomso Gate na fe Tachiman Sankofo Radio 98.9 wo Takra Day na fe Virginia USA Solar FM wo dun kwa wono fe Amazing Grace Supermarket wo Cobra Agogo Market wo Brescia Italy Nana One Enterprise wo Boase Yaz BZ office ho mu ye bue mo ya de Odenchem wo Cobra born to be a winner wo Asafu Fitemo Next Door Fashion wo Top High Master Augustine wo Bomso Gate Master Tola wo Kodie Chrome de Diakon afi konfa noche anese fo ne midwife fo no amoje ntete no nyina yada masepa bante madwomfo yada masipi nyakopon hwa mo race course na afi fiako bidwom abinchi maye ni nyina so amedwomfo ma ne konum dwomfo ma ayija dwom manka de ne ne atsa de ne nkofo ba kwadumo nyakopon hwa mo pa taxi driver fo wa wo hwe ye bia wutie ye bia wa ye nhira you are blessed ya damo pa na Adum ni nhira mo so na yesere de mamo abega for tena sentemi ma wonum akwa ba lady abom to say papa daroma said ye obo ade de bia oyema ni so tie da na sa okay evangelist de Graft yeah how are you? I'm okay. You're okay. Yeah. You're fine Today dear, I'm so beautiful. Yes no question. Yeah. Bacho Mamena kasa mrefi kamede mao. Asile amalolo. Amalolo. Aha, gifty lolo. Bacho what to say? Chenra. Okay. Ene asama edapuno tini yenko ntwanwo braba meye presentation misomso braba yemre Adum TV bape mede eye achede bia be kamensa ewo ha sei eti medane ama okay enra na yenia baby Josephine ohwe wo Facebook bra Francisca de na samba ye no okay se obetwia eye akuya little obetwia akuya sika no e de amano na 500 or they say ndi no biem Josephine akuya frimpoma aha okay na Francisca abafia say nti Francisca bra na beji usika no fambechi ha say ne begina me nchen aha eti Francisca where say we can say send 500 yes all right abusu anti sika no eni yedane na yedi ama Francisca anti Francisca Josephine ama friend ma de na obeka akere no so sika ni na ka bi chere no okay okay all right yakopon so nsha ante se woni onum ni asem te se montam ye kama nya sa ye obetimi akotena se yo aseda eye yakopon dia anu anso na ye manu Irene asabia birthday de mo ye ma ye no mi wie na mema eye osofu di grant abom paye se de da mu kita ye mu no ade bia mo ye bia yakopon onto nhira bosuo papa enwu so emfa mamo wakan se science wodi na wodanti opese ye che sika aye 1000 Ghana cedis edema ema ekunafo enum enti yeche ama enipa enum na ene no mienu ena ewa ha ene kunafo mienu ena yenya wonum ewa ha producer wadaroma se ewo ho ana wadomea aha enti manu Irene Sabia sister oye guy wate waye ni nyina yakopon wo nhira wo nipa num ni nti 1000 ye chede obi abenya 200 Ghana cedis ye pese ya na muda wo nti na eyi kire enti pacho kunafo odikan ni 200 Ghana cedis eni ma me se wo say 200 mama na odi say Mary Mensa mama Irene Sabia wo se ya ma obibi kakra na wodi na woda na wo so fa to bibidi de na wo ka kire no
Amen. Amen, Mama. Yo, aseda eye Nyankopon so edia. Kuna fo to so mienu ne die ne eye 200. Mama obetimi a mtibra auntie. Enti ene ai ene ye chemienu ena ama ekunafo mienu. Mama pacho so hwem. Tete kwashi dem ana ho na dem. Hwa Tete kwashi na o e tete kwashi na dem. The big six woman am go no. Aha, memensia. Enti menu Irene Asabia wo hwe wo Facebook. O se yemfa ma na wonso agide na wo ka kire no. Yo. Anyone. Amen. You enye ubeko evangelist 2 minutes pacho mbetimi akwaje ma home yensere mpa ye 2 minutes pe menu Irene Asabia yabo mpa ye ajapa konkon awutumi no nsenche ne guso ye adwuma yedo ba shonsa ajapa wini made nyina sha ase ansa na ekowie yede ne nkwane ne kra aka nyina shonsa everybody protect no osido hu bobro ne mobode fam Awurade Nyankopon Awurade esra se fam ne mfie ne bika ho ne ahoden ne yeyowum ebeda was Kristo de wuti amen amen asam ye bai ma me fam free ho mra kakakra na yenko na me time na so ya ye besan ba bi okay maame no wo hu se o hwe asem na wo ya beka se maame no oye maame de hi kuna ni no sound oye okay asema me kan muntie me yewu obi be ka se na de evangelist hen wati asi metiu obi bibi sisi a mesue bibi free de mesue free mu ne se ade no onze na nka me betoto amane no ana taama no ya no ho ade o enti ye misa so bi ye no ne yere ho ade a se ni ku free mu a nhihye ne sai abusua wo mu chafa ana abusua ne mu chafa Sabusia ni mucha fadia ene na bibi ya ne dia ya na sabusia wo mucha fadia ene na anteye because mekanika no ese akọ become on na woba otio anteye on na woba sese nkola o yeni nkola na dodo school nkola no wo sese abusia na hwe o mo ana so no nti anka adeche no eche yi anka mekanika ndie se de o kasa yaja no da bia ya adwuma discard dey eba obi be ka assessment ni ayi no ye wo sika adwuma bi wa ya discard na wuram bra adwuma bi ho a ene da bia discard dey eba big mama me ma 1 minute na me sign out na time na so ka 1 minute agosia barbering shop de bia ye yeti wo the cement kwa de nye de bia na to cement sport de bia obi be twakota sa mama we kwa wanti bi antwe so yentan fa mekanika nka ho mekanika no kwa sai na de ba asam nipa na wo ba ma no nipa na wo no o ko school nipa na hwe nika say ni wo fa bi kwa na bua ma no ko school e bi kwa de na mo won si no ni hu nipa bi e support on kakra e ti ya le ba ma wato no on fi abusiam wo hwe no wo fa bi school ada e dia wale a wo ye wo hu dia e ti wo se bibi a ye fa ma na de ha me se dia di ma wo ko bant mi awe so ni kadi kadi 1 si di ba ni maame ba be ma ba ko pe no no ada we be ifu ana ambotre ifu am to fanta ma me time na so lady kakra me pese amreni nti ma men kan say ye mfa nya futusem se sabi wo ware na ote ase a enei entwen na wo nyare na ho na waka say ma anya bo na because we be ma ni esi na chi ya anka nko fa sa asem we nyina emba okay ye be this law atade o yo we be ba law ni mu abusia fa show se no me nsabo no wa hu ye wa Adum TV na ye ne mu edi empapa mu anesa e kina da ye be san ya ba obradwumadie ye be ba beto adwumadie ne so nti Mr. Ochina ebonomi no pepa ye be hia na wotwe ya wada we na wotwe na ye ko adwuso no
ti ye ne mo ebedi hu nkomo break matter di madwa ne pama me owo Kronom police station nechi ho the number is 0546603060 0546603060 meeting the Ohemaa Benewaa yakramo wa Adom TV aha de ye to yejumedie no so okay una okasa me de na me pese me kanya no ya ye ntutu ye chi because tutu achi ya enkofa said so de ya na nipa suro se wo ye ya na obewu anya ne sa on sa mentality ni enyi fi o nipa de obretwa wo ye de ya obekọ enti tutu achi ye because say wo tutu achi ya ebia ne say wo say wo ma me dan ya wo ye wo di ni din na ye oba no no to oni she doesn't know enti amani ye greedy because say wo pe enwema nyina said the so kan say ye de mra ye adwuma de anka be ma ne oba ware de ya fa ne say ajapade ni nyina sa na ti o e was a call a year in mouth because I was young, they are normally sing. But I was sure over Bray, and said the mamma so can I no so your point. Oh, my minimum, a beer of a big run of one and Rabinia, you know, and to sign your money near your chef. And to Nipanos away, I will be a sabu so audio be doing shama. And you whoop it. Some papa or free mono, or she shan and that she come or trade and young funny baby, and you know, be okay, or not being conquered Germanson. And no, I can now, yes, anybody that's a waboo, and you won't hear. We are doubting Minimobia. Beman quite the Japadini in our man, you know. As was there be Mamma Sibi, sir, Obana free. Obana free Makumakas and Mamma Sibi. With the other Mamma Sibi, the Mamma pass it. We are the pub bonnet. What's I be a young Sapa or 2 funoso? I deal with you, obey you, because of the man on a kuno. Then now, no. Ukunu mame one ne yaka ukunu mame enti na na ko wale abun ye yabu so wan hwe wa poto se bobi anum ene ko na meka no wan hwe wa poto se bobi anum awu ya papa ubeti tele ba na obebi age na boso na wa tetu no ba ntam ne mpene enti ya mame kwa wale a mo mo pa ni ye ena wa ye ne ho ade ena wa chame ka wa mienu enti ye nyodi pada wo no Ohemaa ma men kasa yo ena mba ye nyina men kasa Ohemaa ye hwa de bi wa se obema na eri betimi ne maame ayaka ene ne nuanu ayaka na ebema na ifi bema ya adentia tie emema bebre na akwa wade no mapo mabusua ya pia de bi o adisia ka se pa na da ho no but one ya ba ya de e course no atiatia akeka nsem bi betina busua e de ewum yele ti we no wale mamere entimi ne na maame nya ka just even seconds pensi oba kwa mama me atena ho ana me ma that chance no if you respect me you respect my mother and my family se ba na na pena so se anko so sa de ene no de subo no bofu no what da na me ma ne pap ne yere ne nyade enkasa thank you oh ma so ba ya dibi ye go bi ka cho se me ma me e ba ifu we your body timi so leka se me de ma me e ba ifu na wa so ma na ba na timi na wa ba big mama ba na timi na wa ba do wu mi akoja wa wo ku ni sa akoja wo ni da le akoja men ka sa yo Bama no one. You are the leader of the family. What am I saying? The leader was Obama. It is the leader. Now what you want my son your way. What am I saying? You decide you do there are instances view hall no more. And you Obama fault. My come a Japan so now what after you quite better because I didn't mean see our Bama or responsible abroad. Is your Bama be am so you're responsible. You mean you're cramming into me in Yaka. Minia. I want to know who they are growing. So no, because when you Ujani or Bedane, Neko could you diminish. I mean, the battle to your battle. You are not for better for worse. Better for worse. For better,
Woman no body agwa mama woman ni fo no papa what your school fees. Minia, odi me say tire. Na wo atopantment pa no. Na de o yiri be o ma me be ya. Ajapade no hu ajapade na wo na oba no eti su ye sei no se me pa tell the barber shop hwa Kola University de wo do be ya me no and Mami, I'm wow. A bad little banana. What do you they are still pending. Oh, my bad for the family. I want to ana oje before say ne kunu nua no ba no so no court okay e say mpani say ne kunu nua no ba mpanifo bi ye dey nti nua no to mo so na me obe nso wa na o to se court ye dey e bowa ni okokeko mu nyina no no say bi so ni na na ya wande a na so wo decision bi ye dey o to ma say ba ansa na wa anya ne sa ye na me ehunu say sabi ne kunu to wa no wa fa ni kunu no so oh yes, dear. Okay. So Bambi Yokoni, Emremu Abano, Bremuni Kunu. Okay. What did you leadership not to some? I know more Bana, you say. Maybe. So what am I not here? On your pretender. And come on, many quadrant who know you're fine. And think can be big so suppose. I'm no ba say no o ku na wo oni ni kunu na ya mekanika oni ni kunu na ya barber shop oni ni kunu na ya cement oni ni kunu na talk now we say ke bongo 200 million akosia e me ka na ewu ni mu na nya bi ni ke bongo 150 million ke bongo ndi ase ke bongo na ma to ma je bi se sia o ma to mo no fo ka na ya bi so fa na ta ko apo isi ka no abi so fo je na o ka no bo ana e ko you could feel no so no. Or the toast of all the say mami abra me ya mami abra pa. Abra said come. I don't know so na me tie won so say dey ma hwe we to this we to this no. Okay. Mami your birthday in film na fe yen kwa man so na pesa me fa call so pa. Birthday we enko enfama Madam Esther Ofe Opon Madam Esther Ofe Opon or the principal cube or your principal procurement officer, Fair Wages and Salaries Commission, Madam, your ma happy blessed birthday. Nyankopon unshra pan when you can see emfa my yen. Sansuna Ajiamoro and then say Ajiamoro birthday. Happy blessed birthday. And ko emma Lady Martha Ewa Mankasim area superintendent. Way every Pastor Richard Nyama Buadi ho was so over Lady Martha Ewa happy blessed birthday. Nyankopon shwa mu nyina. All right, yanko ahoma so papa na yanko memfa nia odi kan. Hello mama. Madam Odi baby of free. Asanti be kwai. Asan so fe ya se assemblyman no way. The quality agent you papa on me for ana bije masane
Mr. James, Mama, Obano, the Guinness Obano, who wants an abusive for. So Obano to see who chain a butcher appears abusive for pa. A community will be the Kajan Zomla. Oba when the Bama to a Bama woo, that's an alcohol court. Off on a car, you off on a dime. Then you can look about what I can not be running a day. You can look about what I can or no fear with your mamma and a war banner. That's how I sit down, Tom cry, who young, I was ye. Only in a home yard. And you can look about that year. You can look at a day. And many be any blood year, papa, my kind of boy, bomb father, man. And look at American. So a bar was here, if I didn't offer. I day. No way in it, you never money, never manage now. Okay, young farmer no ampa meso baso ntiem na wonu abi so abaso bi na yeko yen twa suo nkwa broche. Hello. Yeah, hello. Aja bright. Hey, Ohemaa Benewaa mpacho na ho te so. Papa dom papa na wo so Oh, yes adom. So ho ye pa me tia big mama. And big mama ne wo shiti papa ze na me tia you lady good white and so. Na bishop nso mechia bishop am say na ase we wo mu de me asem say de am say me nti bi mpani nsem da am say say be ma mo say de bishop kan me ne ya adwen say be ma wo ware na so hwe ma wo yire ne wo ma me ya ka na wo be ma no nye good leader bi enti no say me tena wo hwe say me yire ne me ma me ya ka enya papa ohun na me de me oba no ade ba akwa me oba aba na ade ba akwa no ye me nwanwa no say aton car we was 150 what we 200 enti sa ontu de fa mfa say 150 no kura hwe akwara na yade na kan 200 no wantuma mfa nhye dwa bi mu a ebetuma ma income kakra a obetumi de ahwe mofra no me oba na de a oye no me dwunu ho a me ntia say na me mom de me support say nika ne de se ma me oba ma na ma me tia say na be ma na ma me de hwe no ho say ma me na firi mu di a I was so nika no omodema oba no de hwe nkura no ba anya se o ma wase no aguda ho na awotwini e na afa telefon ntimi de o ma wo mu se nkom bese o de o ma mese kura na se wate a enya bire nu na wo frɛ se nika wo mfa nika no e ho ne de oba no de ntwa yi ba me de mi su se be ma na ntutu no ma yi ba nika no de nkura wo mu no nko a de anu so de kakra beba no de ahwe mo frando on fa no oba na wo se mu ntu no po saa subano enye mijiwe no se be ma no se otutu ni no ma yanka we nyina ama Ohemaa Benewaa nyame nhira mo pa wai mi nsa ba ha ye da se pa ye mra from ha na ye fa. Hello me da from pacho wujin baby free. Good afternoon. Afternoon. Hi ma Papa don't take it. Papa pacho tell Kenya ni oba no ni before papa because Ben and said you about that. It makes you look I'm not also not you. What cat you or some about the job. As I was meant job. You know, something you didn't move. It's the care. And then you know I know. Caring out from my people and how dear about 2% and Colombia. He said you could have an more brand like a military brand. Alanka, it's the Bema of wow. Bema so they was born na tell you no buy brother the kobato ba no no ma me ezi a open polo bit make easy by no na smart say any media win if me Bema na say dia no ba no ma me ni tuo no bi me ma ne pa no kai ni ago no na ma enti no ba no o bu pa na ni kan na bi le ken ne ni na mo fa ma mo de ken kan saka na le ko ni brefo on fo ni ken na na ade yam for hello Brian Faha, yeah. Hello? Oh, Kafra. And I interest you in Costro. Hello? 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 Yes, madam from Pacha Wujin, baby, I'm free. I'm a Pacha, your friend, me, I see a little. Oh, okay, I feel it too. Your mama, Madam, was near to my farm. Yes, you know, Juman and Yamu and Yamuka 21. The evangelist, I cannot. I am not correct. I'm not for me money, baby. One hour, man, you say me young Rennie back.
Yen ya no man for me money be brain no e de any die no e mo yere no. Said the be ya omo ye japade a omo man omo e ware omo ye japade ma omo ma. Anwonafo omo wo a omo ma eye be ma ne dia. Enti e japade ya ye mo fa ne dia. Because of that ninti and na busuafo no ntutu no e pese omo je ejapade no e na ye nua ba no ntutu ntiafu but as a be man na busua ni mo no omo no so ni ti na busua ni je bibia ma oba no omo ati ase so abofra e bia be man ne ma me de ne empe machine ma no on fendi so ye nua be ya san fa so or the machine no eno na ama sisi aye ni na ya ja tu say ye ni aba na ni brad no wada roma even though say or the injection na for ni kunu aware na ni wo no so ni ade but ye ni aba no ni kasa ye mu tu be bi ni say wa ya ye obo no ho mo di madam yan so ye da say yemfa from her hello Mo fazer. Oi. Me vou fazer. Oi. Vou fazer a profit. Vamos a hoje. Azu je ka wade. Me a me vou fazer a coisa propia. A dale da ni o America men fi atante a chama com chau pa. A medication market, o já ko bra mo chau wade. Na mo fazer. A ye nwa be o ya e fucking. O ya e fucking. Ah. Ede na wogini wiase hwe ne manyina busua ede ma wo ba se obi afirim okuna firim pesos kra wanya pesos kra wanya hwe japade a wanya babin shop nyina wanya ka bienu wanya fie wodi bi ma han ede bi pa na ne de bre na dajuru mo ha o se ka man anashi wuye oni wo se kura kan ka wo pa busia wo busia ko da to ko ma se kura no be fine e ma se film ko sia so wo ko ma ko se ya pa mo no se ko bi ni nyina wo nye wo se wu na wotwe anye wani wu wo be pe dikenika o pe bus na wo pe ade ofa na se de we se yi ti de anu oden yemfa be mi enu bi nso so na yenko hello Asugenko, Nanka Evangelist, Mama Biggie, and Mama go to say Bibram. So far. Maso, now, Baby Mercy, the Bishop Facebook. No, so why last week. India can go about and the temple body can get, but we're going to market you. The attack at Nigeria, the mind. Thank you, Baby. Oh, am I can't ever go be the video. I go to the market, the book at the man. But I'm a Micha Roya, Happy Roya Hotel. Happy Roya Hotel. Some everybody will be able to go to the battle. The next one. Oh, man, like I did Maria. Mami kwenia ona mama emza ka de no ma mo di kuma ni na don ke sum do ma je bi na ku okuro mo ya ka ta e di ko bla okuro ma e wu se bra ku ya ma bongo ka ba ko ya ma fie se bi anya bi anya ma ta ti sai ka ba ko ku ko ya so so ko ba ya ka ke de bi break ya ni re pe we da e me shop o za e fi we da e ki anya o de se bi abaru o mo no bi de wo ẹjọ́ òfin náà wọ̀ ọ́ gbogbo máa gbogbo náà bẹ́ẹ̀ ti ẹbí náà máa ní ọkọ̀ yẹn wọ́n ṣe ní ìgbà náà tó ẹnu ọwọ́ fún bẹ́ẹ̀ lè gbé kíkẹ́ yìí ọdún pọ́n kan pé wọ́n di àmọ́ lọ. Bí ẹ bá ti ẹ ṣe máa òfin náà wọ́n àbọ̀bọ̀ra ló ń ṣe ẹnu máa ọdí àmọ́ màá mẹ́lọ. Sàwọn sáà ti gbé dìkẹ́dìkẹ́ máa lọ ọ̀pẹ́ sábà máa kọ̀ ṣe lọ. Ayé lé òfin náà wọ́n gbẹ̀gbọ́ òfin náà wọ́n mẹ́mẹ́ ń so. Bí ẹ bá ti ẹ ṣe ọmọ náà ṣe bẹ́ẹ̀ all right, yes, so yeah, that's Miana, Mr. Moko, no free, I need dear moo, so be a bit to me. I'm a fortunate one, that's why I say, Nancy Breno, two chow agility a woman now when you be sweating me up so not your call. Big Mama, the original, if you're Mijina, the baby, paper, can be a come.
ujina he na mejina bema no obi na wo no say ya mamere say ya nwona say ya die no won ka so hunu say na de ya omo te sa no num nua bema na ne yire ya sa akokwoche manso ko be sa chini nua bema ne de no o manso mo mo yenyi na mienum ne nya de bi o de bi so na ya fa ko ba bia bebrebe glass store asade sport baba cement store ya ma ufie nti cars mi enu e kwa no mo ye 220 nka wutimi nya ma wo mo nika sen kwa na de ba wo ye di pa bone yo Ohemaa baby ajina na ojina oya gu me client na ni mase o client be ba me no kuna ni no oya me client oya ode oya me client ade ba ko ne se ma me no on kan se you be na wo no me ti ba bia wo jina na wo awanam jina o be yamfa ni kanika na ma no kanika na ya ne dia ti yamfa ma no ya di ni kanika na ma ni wie na si wi a ya sa be ka fie mu asem petran sa de ya sa be ka ho asem ya ne ma me din da so o ri se di kanika na o ji okay let it go baby ajina na ojina ko ni si ni ma me wo wu kwa baby ajina na ojina ya ba no to ne bo aso ya e greedy kakra okay because the okay ka ko dia no odine okay baby nyina wan timi ahwe so se de yake ma me ko panyini opanyini he na wo ya too much ojina he on media na kama ya but he na ojina asemi ya kan nyina from your view who ni say yanyi kanika ne mano there's a new development ti yanyi kanika ne mano asemfo fraba e chire nti na me adom e ba branda e be ba beka ho ase asemfo fraba that's okay e wie ye nti okay se asemno so emu nchiem na nkasa na ba no wanka ne ye ti si form no wasan ma yi fufo nti na me adom ne ye kokono nwo a ko hwede wo ko petrensa no se dan ye tu na wo that's right okay ayo no ne dia ne ma ne dia nso no the problem ni say o ma yati asese maame no okunu dia osima o maame na otim no na ye nyina yetie nyina na ya adwene se dia o maame ne dem no okopa akira kwan but aside o maame ne tim no foforo sa wo oh really and after na until why did na age until na make say there's more to it na me adom so kono ngona metie nti ne yebese kona enya dade bia ensam no kra na bebre wo mutini dade adom na se ye nyina ba Tuesday ye be hu se de be ka no sa dan na se de hwe nkola oh ese be sa dan hwe nkola mo ma yam frene evangelist sa dan hwe nkola no da wo de he na wo de hwe nkola abusia ahana bebe makwan na ye de besi na so de medical akacho no nyakopon ya do ma kira na wotwe pepepe ye nyina de ani kyemu ejo so eye edwane mu denta so hwa ma ni nyina eye dwadante ye ne mu a mo pai ni nso ye pai bi nso ahodo wo no matwa dwosu kuro no mo hye nyina eba bi na fe eye edwadifo ma no dwaben bankofo ne ade to nsafra mu nyina momra na da no ampaya ebedwa twumade ni sinana ya santo otosumi no dwoso manhema na so na nya akwa frempom aboru hema na natural akenten bo sori hema na fe na po ya dom tano dumase hema na da akwa ame ono so ye domi abrahima na fe honorable Kofi Eboa we assemblyman wo edwoso achomade electoral area wono so edi dwumade mu tintimai pa na apia kubi franka we chochofo na ahemfie nso eka ho ne mpanyimfo atitiriw pi ebeka ye ho na obra ye de abesi dwane mu say sometime na ye ne mo edi dwuma ntesti tom wo madaroma ehye bebre ewo ho akere pi so ebekoso nti ya na wo hia ye ewo ho no mo meda mo nyina ma se Facebook YouTube friends wa utie me radio so wa wo to them na utie me dwomfo ma meda mo nyina ma se yakopon wo nhira mo na ye din no ene ye honam senti nhira bo se obegu mo so wate efrisa wate ye akosi se nwumra wo pon be pake wo ne ma no yakopon ma dance bi ahwehwew MC abo adwuma pa Willie Frankis Mr Collins and so wa hwe internet no ama agina so ene na producer stylish ofori one okukuseko na fe ye tomen so tena konso no wachehwe ye chinchin ne ma ne nyina de ma abadwafo nyina so ye da wo no mase midin e de Ohemaa Benewaa china eye nkwaje da china ya dance ye da yakopon de be che ye enti ye besan ehia akramo nanso ye mpon ye ni dwa no kakra na fe eye ye nko agosia
Ohemaa. Yenye nika ne manu ana yenya. Yenye manu. Yo, fadia ka so na yembo. Abusia a 3P garlic mixture. Edro kaya. Yeah, they hand. Welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with us, Debbie, and catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About some mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see fana baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download app na two phone so. In the process, maybe so say promo code AYDN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and you more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel. Yento tap send it dear. No fee. Hey, they just say okay.